Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailang. O le whiriwhiri le o nanga i te whia whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana o tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo i ona okai, tau o le whausi e no whale, mautu malao i Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te mana o le, ona o omilea. Ona whiriwhiri le o le whareoloa ma le nuku o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nuku. Whiriwhiri le o whai o le talo whakautai te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava i le 5 se lau 5 furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-up e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Polo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se te autostusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whavauta. Soi fu manue malangi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims.
O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua e le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
my beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She catching feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le Tasi A'e iwa se lau i wha Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma o matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulfai tu la i le fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhaitau malamalama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. Samoa lo ua tunu upere am tapua i
sanui lalo o le whara Fia fia telefai o le hangasala Le fina ngano le are atua ia tonu o uala Whai mea tonu mata se i le tere o a Haue sang i le Tautai A'e E whaama lama lama tua i mea uali A'e Tele mea ua sanui lalo o le whara Fia fia tele whai o le hangasala Le fina ngano le are atua ia tonu o uala Whai mea tonu mata se i le tere o a Jalo fa mo folo fatu le pa ima walunga o Samoa le nei vaenga o le afi ina ua se fulu minute. Ua te ai nei le itu la e fa i le talia fo i o le tatou au nanga ma le proklame masani. O le Tautai A'e i le tautua ma le au nanga fa au le Blue Wave TV. Ia mai le fatu ma le o ngā tutonu au kilani saute Manu Kau City. I le nei vaenga o le afi aso tofi aso se fulu mal o ile aso no aso no le dei as tofi o au kuso o kau va vea ia so au kuso ri i kai au kuso ia o le tausanga o lo tu mau pe lua fe lua su mare no pe fa pe o tau ngalo ia o ele tausanga malo afua ai lao o maua malo le folau malo le pale malo le fa toa ia malo foi le tauatai malo le sa ili malo whaaftai le whaalongolongo tinga, e le whaingofie le sailinga o manuia, e a e maunga, e ifo i vanu, e savali o ngā samiloloto, tā ngutu o le ala. Ai whaaftai le whaamaoni o le tua. E a umawhai ai o nā, ta o toi pāanga whaati au tautianga, ia le soifua lau le lei, ai mai se o lo uola mal, hiro, se o uola vai, tauati ai. Ia e tautua o tau Samoa le atunu pele e so o se tafa o le kelope, so o se tafa o le lalolangi. O fea lava lea e te mai moa whaafafonga mai ai. O te whaatalo whantu. Ma lo le soifua manuia. Ma lo le langi e mama, o mai o e manu ainga. O mai o lua, le lua urungali i masi a lua whanau, ia po o e fwoi masi au whanau, o tau masi o tau ainga. O mai le nei aso. O e maua le fia, o e maua le whaanonoa, a o a fwoi whatiata mai o le soifuanga ma le sāvalinga o lo tātou ui ai. Whamailia pese, whamai whamatalanga e talanoa so o ai e ka le sia fwoi e le taulangi o whaolaina. E le lei lava le atua. I taimi umalawa, e le lei lava o ia.
ma e tu mau foʻi e faavavau alona alofa e telegese lona toʻasa ae tu mau lona faamaoni ia i le faasouga o ao ma le atu folasa o Samoa o le atu nuu tofi famai o talaaga o toga e tala o taua ia e tala tofi tatou Samoa leaga o le atunuu o tofiga aiga o tupu aiga o ee aiga o papa aiga na tafaifā ae maise aiga nei le iti a le malama ia i le faasolo mai i le motusā o le tuimanua ia seʻia paia motu ao i salafai paia ia o Samoa ua atualio faamasina vaaia i lenei vaega o le afiafi luga o le tatou polokalame o le Tautai A'e ea ua maua lou faagoagoaga o le leso Tautai A'e ananafi se ke outou tou te lē manana o a seʻi faisiga auka maʻikoma tou te manana o ae matua whaakiinga ai ngā ka ika ia so uma. Si kau whaifinga o ka mai maanga wa breathe in, out, in, out. La. E whai mawhaisinga ka mai, te o mai au se ke ko ke loko. O te fōi mai si matu malangale na malanga to America. Tole. O kau sela o ilele. Io e. Pi o kau le fit. Ya, le foi la o to e paki ai na ia uta penanga masani na ia ko le ninga. Ya, to titi foi to e o to e afese o coach langa ila o personal trainer. Io, ela kama. Ela ko ki foi la ko e vili sa o personal trainer pola o coach. Ya, te pa time ko e fai foi masa valinga ma e lungo le maunga ma kulang fa penga. Ya e uio lea, ya ole lo fa yo le tua ele avese mo e ma uma tatou uma fa talo falea o folo fatu. Ya o to uma i Samoa pa io fainga malo a mata bailea o madu le malo mo be siofo. Sui il fono sui tofia la ufionga il palmia mar fretua, sui palmia mar capeneta. Iona ma ave ss a fiane ile fonga fitalai sui fonga fitalai mar pa io le palmene o Samoa. Ia o atu tai muriru la ufionga il faamsino sili faamsinonga faamsinonga fonoma suafa prestene ya me se foi faamsino umala ia fa talo fatu asiata malo le tautua malo le nga nue matanga ruenga ese umala vale malo fa malo fa yo faiva io e le taimi mautia featu ia o tau vevela de mako wa feaku e kai me mau ke feaku e ma lili de mako wa ai o a uma tu langa va ai o ma tu tala no atu ma sa ma tu la au mnuiti ya o ula mala e walo tu tu il fainga malo le tu matanga ruenga so fu malo loina matanga ruenga wa onga me se fo o pui ngo Samoa matanga ruenga le leo pe o le fatu io matanga ruenga le la tu essential essential workers ia fo ile ai mental health ia matanga ruenga le leo ia fui mu fo i mauto uma fa malo atu le tautua lo nga lu e pe no fatu o to fo i lo ave ma kapiteni lungo va a fela wa inga po mo se va i mono ma polima me se fo i America Samoa ma tatu tu Samoa sifo kapiteni sui kapiteni o saila au va ese o malava fa malo fa i faiva ele fa ngo fier mo mai vasari ai do te lo auto le vai ngo feru ai ma fe ave ia o se o kama mai sa vai o polu sa vai o polu so le ele ki ai lo mai vasa o ke mai vasa ai o te lo la faila o skaili o mai vasa e kau ka fio fier ka ma fu ile se ia o le sa vai pe au le o polu o la ele isa a ko fa for ku no war mor pua io ia o le tu langa le leila e wala ngai le se ia ska ka penga ele va be fu ngai fanga usa vai penga fanga wi fer la ele mai vasa au te mana tua so ia o le te milanga o feo i va fanga ka to te lo auto au mana tua o no fa ta lo fa le avatu mo auto i feo i va seila e o foi lai va ke kele o va la o loa o meli le seila ita ma fanau po feo le atunu o le lalo langi fe le wafu fe le city fe le fe le atunu o le o tuta ai o to safo lau fa malo atu asiata ni vanga le o te mana tua po se meo se fulu lua o kausanga
ai mako wo mo lo ka ma lo nga kausonga nga I fale la tai e sua faia na nai ngeo ke o po fa fonga ma ia le au fala kai masa kaua ia o sa taua ia si anko ia ngeo kasi le ka ke roe mori mau mai ia fale la tai masa taua mani sio o re matua fa maku o re o ngasa o te mana tuala Manto atu loa mauti o isa vai le si taimi. Ai mo ke o, wa vai ma ko le va. Le va area. Taimi nga o le sala fai. O le fotu o Samoa. O le kiki. O la le au vai o le mafai nga o isa vai. Ai ka kaunga ma ko isa vai. Ke le ropo se po le sauta mai tipo se mo kirisi mas ka le kiki nga kai. Manto wol ma o lo ma lo uta ma o ina ilo na e ka ua si o ka ma o lo nga huso. O fa ilangi fo longa se o ankole ke lo lai fa fonga mai ia alo fa na o ona nai fio ga fa lo longa ia ngeu mat maolo I falla kai mo ke akula ai fa e lo mar fa goka va ale alia ye le ka ko va afi fa e lo mar va ai mo ti o isa va e o fa ngoka o ke le lo la o le la o isa va o va goka ia mato wolo e fango ngota tuala ma mato ma o nga isa vai ia fua mai foi la auto o le wingo la utala o nga so I loka la ikiki mo roka ma fau nga iai e le ma fainga ongi va afi isa vai ia I loka ma fau pu mo o te lo nei te mi ai aka ikar nga kai soli e ikiki api impossible le aku I polu o isa vai ia ai no ti ai man ia yo experience o le langa ave so lo ia o se ka mama ko bolo va o ngeu o la ko inga ia o hi mai ska ka ke rope ko di mama to ale ke ma e vai la utala ko lo fa fonga la tu o ka le kalanga o la pengu ia man ko ro ke la kiki ai lan mena na ta fa lo longo ai ingur sami fa ngo ai kwa fiu e ai le asi ka ba fo ie wala nga o le fa ngo ka ku mo sa va ia ko e le fa pe o haru sa o va ia ku a fa lepa ia ai faile a fa fo ile le ia ai William e ke va ia ku ai mai va sa e vi ko ia o ko ma fo ile ska ka fo ile le e se kama e show yo emotions foi lele ngi me kama foi e ka ke ka pu ia ko e ka fasika o faro waki nga ko lo wa sa mo ma varo la o mai fa fo ka ko nga va tu ar fa fo nga mele tu tari che tango ingol vai le ai le ia kipi me fa si ko mai na mato wa isala ilua ke man kuanga o sala ilua nga mako wa sala ilua e po sa ku ya ku nga mala I'm sure sala ilua na mato wa na mako woro la ia le la fa ka nga ya o le mafu anga la tala tati to mana tua I fo nei me manga nga ia le olanga ya o le tulanga le mo le mai vasa ia o uia nga fa nga usa vai oi sa vai au dia e uia o langa no o la e o le tele o polu o la ai o le ke le ala o kai mi akaru le va e kau kai aloa tu lo tai su le manongi le sua u fu ile ka ale va versu e ngose mesa vili vo ile le lunga e ka ke ka o le ye ma ia e uma e aka ke e se tanga la foi la na tate loina ele o se camele o se saila ele o se camele foi o se saila o la fia mo sami ele se ngalanga o ke fia la mo sami punga ila lole eyo ele se mi wa leva ngalaka o va avo ia alaka I le wafu isa lolonga tole o ke punga ila lole ele leile au leile ai e paua eyo a tulanga la va alo mai si me fa pena ia o kulanga le leinga ele lei foi le
Fatalo fatu au fai va uma lava si tatou tu no ya ele ngata Samoa ya o se tafa le lalo langi ato o to mai mo to uma a fene feo yo le tala le lei a lo le ngā lui after ya tu yo to faiva after ya ila to fo ipito la e le fai ngofie telefo taimi upuia o tau ona o ngā rua ngā le tua e upuia ma tele tala ona o lo tau nau i le tua malona whina ngalo ia e mese fo le alanga ino le manu malo ia tu ua i le tua o i o le wha amsino sili ioe ia o le lalolangi ma le soifuanga le kako ke ngofo o le soifuanga e kui fuare ki ngori ele o ku ia ma whai kala ia oi ia o le tūlanga le nai le nei soifuanga e isi kai mie e te whaalongo e whaapea mai tangata soli. Si uke musua, amak whe kauinge, e a tangata e vai mai, ia o ke kapua ia kua, o ke le fia, a misi ana isi a uovo ia, ma ke le lakua e musua e komengi a kulanga e iloa mai e le laro langi whaafkai. Whaaftai tele ai o tō loto ma nganga ma. Ia, ai e pea ngo whaiaku. Se ora soi fuanga fo le ngai a e musu ele o ska ka kaupa e musu e ke mu le afi e le mafai nga vea o e ma aulo mongi pe a le kongi o ile afi angore aulo nga test le afi ya rongo winga fa ma adidili ya a le o let me say this to you pe ke musu ai fai pe o le ya ka kala fai o kala yes be e ke lafia i fea e ke musu e ke expose o ilunga e ia ka ngaka ai whaiau kala. A ko le soifuanga ma lalolangi le tatou te iai o le lalolangi o upu matala. Lalolangi o upu makala. Ioi, a ngā pau a le mea e le angai. O ngā wa e kuwa i fua, ma whaalu ai se kai mikele o lo marosi. Ai siri ai o ngā whaalu i nge mea le lei. Ioi, ai whai la, mea no vatu te vatu a fo ia umana nei ngā rue ngā e whai. O te loa, o le ko a kele ma le angoa i o e o lango ina le tātou porkalame ma fia i porkalame. Ai o te ilo foi, e iei foi i latou. E le fia, ai le ko a kele. E le ko a kele le au le fia, e ko a kele akua le au fia. Ia ai pe ko kele foi la ule fia a e loa e o ia o lo le vala awina o le me foi le ke kule inga o le me foi o lau mau o le mau moni le wa le fa mauni. Why are you so worried? Ele ia se me ala inga worry. No worry, don't worry, be happy. Usul besenga, don't worry, be happy. Ya ranga, so voagar ngai, se o ke mosue. O ke mosue, fa ya se kala se sia, o ke mosu ke ua e dia ngala o e moringi la lang. Maybe wa e fia o lai le langi e nga o le langi. Ha mai lo marisi ko iki iska mai ki ya wa ka wilang ka ko ese moringi. Ioi, o le soifuanga nei, o le soifuanga o upu majara. Le lei pe leanga, and let me say this, pe e ke fai mai o oe o se kangaka e le leilo wolanga o mea le lei umanga e ui mai ai you live such a perfect life. E iai ar kangaka la eru sungu oe. Yes, ia si fea kula ukala. A le leila wa mio ai o fai kala fa mai o le fia a ngelu ia vi. E ingo i. Fia a ngelu fa pi ngei. Nga ke e ale o koe la langa mai fua si o kama o si kama o si o kama or ki ngā o lo ki ngā. Ona ua lea iangi si kala. Pauroa ngā or kala lea la a whaifa mai ka ingo i ngoe ka fefe e. Si o le fia a ngeru ia or ka miki ngā o le sifio fia vai vai ia o ngā ua whai o kala. Ai a e leanga foi o ka e wha mai o le manguru mea. O le mangu ale mea o ka mikiki nga o le ka mikiki mua nga le leo se fai va a ele lei e la laulo fia a ngel la laulo fia fa maongi fia le lei valea va ai a ele anga fu ila ai vai le fai nga o pese ka mai
a e la poa. A e la poa e whamai, ai kele. Lenga fui o re soonga, le o lute faʻasoa aku I mea o re soifuanga. Le o ke kalanga o kia oelea. Aue ke musu e whaia ka ngaka u kala, aue ke musu e. Lenga e se sele la lulangi la leke o lai pe a whape o lo la filafinga. Ioi. A e la poa ngei o ki nganga la poa la e seki mo o e malo a e whamai, soonga ai. Too big kuloa. Wa whai ei kala. Ia aru foi lor ngaka ia, whailanga diet, whailanga gym, wa makua fasilimi pe ole moro foi ngele e whamai, woi, wa cancer. You know, whamai, pe ia ska mo asia kau vai aku pie suka. Wa pa ea. Vai. Whakula soifuanga lea, ngā o upu makala. Ki nganga e aru whai o maso woso ka maso aru wha mai, steroid, he's on drugs. Mai. E le ai ma se mea e ke kau ma whai e whai re soifuanga ni. Samoa reu ke whai aku ai, ka kou Samoa. E oe, ka kou Samoa. Pa e wha mai e stress, wha mai oi ka alo whai e polonga. Ka alo whai wa polonga si ka mo peri. Whakoa maka le blue wave, mka polo. Ai ka kou iei. Ia a ka laku wa suila ka kalangoa. Ko sa wa umaso ia pe ka ke boring fo ilele maka kalangoa. A ka laku wa ka active. Manga kua ka sile me a mai e rou kingo soifua marolo inga ole active o lau kalangoa. A active a kura lau kalangoa ma whai a kua ulima ai whai mai. Oi, pe ia wa kau ice. Pe ia wa kau draki lau kamare. Vai. Ai laku fo I kau silo lau kalangoa o nga wa fa kama makua wa fa kama mafa wa uma fo ilo ala o ke manga o ka ko ai ngai alofa e uma kalangoa alofa mai pe ia kau dementia o mai ka ro faz kamo angai pe ia kau dementia yes ka lai o lo te fai atu o le soifuanga lo ke fa makaraka ia e aka o ele ke le ngai fai me ngai ke aka mai rungor kiwi ya ai aka ola mo sale wa o lo wanga kula nga o lo fa e sa la ukal mesi oi to inga me nga e ri si kai mi wa lo la ka ke kau ma fau wa ke bina ma ko I Amerika o si kai mi u karangoa ku ya pelinda au karango ki se uko figo perinda e pe si yo ai se me o fa o lo ke oi ia ura ia o le foka uri ala singa ola ma fau pe le ma fau skinge po le ase meu o ka ma fau I se meu se pili re ko ngia po le ase ai ku sai ro ma fau o fa ke falai pe ia ka ko finge le ko silo ia ole o nei me o mo ke fa so aku ai au ke po langa okay I come across people fo ngale e o mai compliment mai por kalame ia mai ia o ma ko wa ia mo ke va ko ku ala ngai se ka ke musu wa fai ku rosa ka ko me ia vai foi le fai ngo ka ika fa pe o male me nga popole pe ke lu le lafo inga mai Yesu nai le fai ku la ngole ole manga ia le e whainga kānga enjoyinga le soifuanga ngai. Pe a whai e ke musu e whai aku e kala iaoi. Yes. E ke ngau loa, e ke alo whanga solo mai mea ia ole awangi I criticising oi. First, you will never see your potential. Yes. Allow criticism. Yes. Pe moi, pe le moi, pe leanga lo ngawinga, pe leanga le intention, don't worry. E kasi ar kanga ke sila fia le miske lio lilo ko kongo ka ko loko mafinga ngalo. Ngau rea kua, pauanga. Aisea. Afu yor manga kunga leo le uso Yosefa. O mea umaya nga mafau wa uso Yosefa inga wasa unge o e kia ili kamalea. Leanga wa build le jealousy, wa favor kele e ya kopolo nga kali ile o Yosefa. Ore mea la ua kupu, wa build le jealousy, ma fau no la uria, let's go sell him, let's go throw him away. But the good thing, ele I loa Yosefa, o ye Jacopo, ele I loa ele lako kinga,
Even Joseph did not know, but God knew. Nela ngai lenga whamai whio ngā lea tua. Ua o wiloa foi mana tunatunga kou ke manga ku ngaku ai. Sila fia e lea kua. Wala ke popore ka ngaka lea la sa kau whaaleanga ia oe, pe whaaleanga lo wingo o ngā wae ko mengi rungo porkalame. Au ke popore, God knew. Se o ngā mea umai ka kou ke li ikarango aku, o le vanga sila fia e lea kua. Ua o wiloa foi mana tunatunga ua manga ku ngaku ai. Wa o iloa mea kou ke manga ku ngaku ai lelelei, ma mea kou ke manga ku ngaku ai lelelei. Ngā o uso Iosefa, e aver kamalea, e whaakauaku, ai o mai pepelo le lako kama, wa sākia ma aia e mangur kama. Ara ua waku ma ave esi. So ilo lako ma faufaunga, get rid of him. Ai ngalo ai. Wa a makale plan le atua mor kamalea. Or kamale koe se fea o kousenga. Ele aso kou ke maki kivai. Ele aso kou ke fia a ai ai. Ele aso kou ke koe mo mi ai. A makai ngare process le atua. Lale menga kupu. A vaku ar kamale I. Whaakau waku whaakanga kau kaua whaakanga ka a slavery. Whaakau whaapango ka. A vaku ai a au ngari mau kor kupu whalao. Kau a mio valea ai le wharekua whalao. Ai o ngor wha maongi ora kama. Ai ngā kua I ngai ma ave loka le whare pui pui. Ngā whaaui mai mea ia. Ai ngā sila fia ele a kuar kau ngunga. Wha makala le kama miki anga kama ia. Kukong kau ngu resi. Ai apirikia resi. Che ia o olo inga miki ma whalao. Ua le sa o loko ko inga. So elo ma se sia whaamkala. Ai manga kuar kau kua inga lea. E ila u kamalenga maa roka whaakasile. Ai roka I kokongore. Loko a whalao. E nga ke whaamakala are miki. Anga umanga whaamakala. Maua mare sa o loko ngau whalao. Ware koe moe vavale whalao. Ware koe moe kaukala. Whaapale mia marka maa roa Iosefa. Ai kau ngu urua maleongi e leanga miki e whalau. Ale winga wala inga ufa ia tuale nei mea. Ai kau ke li ore maa lolonga. Si ui ke pala ai kala kangaka e whaiaku. Whako A'e pala ai a pea I loe sao. Ia whakua ile se senga ole sa il whawhawhinge ole tifren lan nga. Whako A'e pala ai a I kala pea I loe sao kala nga. Ia a sao. Wha mawalalo mai whako ese. Ai loe le sao. Wai kia. A me ke woli ei fua. A me ke popole ei fua. O vai e tunga. Se vea kwala kama ikala lea. O vai e kunga wa share solo mai lunga re ko akelele. Lea kao si pese whawhawhinge ngai e lang songa I miki. Ia. Ango lewo umanga kuai. O vai e kunga wa share solo mai lunga. Pese whawhawhinge. E ka songa I miki asi askama. Ai o vai aku ila ai por o volonga fia por ela va vai ia nga winga fa kenge manko mai o ele fa pesu ia lo songa I miki lo loko a e loko fa finga mai fia kenge. Ia o le meranga o le nga o le miskedio e le mafainga suia lo. Ai wakala nga pe. O fia inga o vai ko karso I miki fa finga le. Ke le masangi fa finga. Ke le lo foi pesca ka fia sa por kala me posca ka. O le ke vo fa finga la lafi mai ngu kure nga ia por kala. So o kere I don't o kere ke a upe fia mai singa fa finger ka ko por kala mel tautai ai po I don't care but I just want to straight to ile issue. First and foremost ko fa fika ye inga o vai ko nga o kala ngo so ga miki nga o sa o le. Remember fo ingo fa ko o ko kan ko malu elengi me ya ka o ko fa finger o mai ko ka ko malu. Shame on you. Kulo. Ile ko kere o kangi malu ele o kon kenye. Straight tar karangoa ia. Ai alu e kala u songa I miki. Ma ngai se lau pasenge le anga o ia or kama. Fefe I le kua. Ai au ke fefe I kangaka. Fa fia le kua. Au ke fa fia inga kangaka. O ru fa fia kangaka ngai ala inga e kala u matu. Anyways, ko e foi mai la I o la ukala. I le aka o si fa finga ele. Pe su e mai fa kafa marka ai ale po ma fola mai le pea. O vai akula. O
ua kele ai upu makala isi. E risi skamanga sau fu fai mai ai ia a kongo le mafau fau ngai kanga kai fa pe mai fa mai ua makanga ai le la ua makanga ai le ua makanga. Let me say this. A whaalongo ako kanga kai le ilango nga ingar ki ngā le au. Lau kana le le au whak. O kou uma ye le ikaang kou pe ai kou ke le i oifo e ki ngā whaakasi pe orma kou ki ngā le au. I think it's about time for you to sip it. E lau whak sawa. O e lea ke sau e ke criticizinga ka ngaka ia wa kofor ki ngā le au. A le ai sau pea. Sip. Yes. Kasi kili kai e la ngongar ki ngā mako ki ngā. Ai le o leo soa e malo vale masu e viewers ma me criticize fua leo. Ka mua sau pea. Whakoa e la ngonga i leo le la ngonga. O le advice mua ngā. Advice mua ngā reo uwhayak. O le advice lo ngā lua. Se o le la e lea. Kuloa. O le la e lea kamakangi. Ea, lea ka lea. Kuloa. Kuloa fa sila mai. Lea ova kuarunga lea ka fafafinge lea. Lea ngā wakele ai upu makala. Ma. Ai, moro kou sila fia. O le la e me lea. Kuloa. A fui o le mafuanga le lenga la yanga ka whaiaku. I ngā kaimi. E kere pule nga ia il fa nga ole nga o ia nga ke loa i longa loko po o langa skaili lai fai mai o skaili fa le ma fau po le me o longa proud moments mo longa fia fa ali langa lai ele ia se nga ole aka lea ma lea ka kai mie u mai nga ka o risko okeli ai ka ngore ku funga ku mai lunga nga ka lai ku ro u ma lai ku mai le ia nga ka kire ka fa yak lai ku mai so ha imiki Whaari mai kua ma mea malava. Wa uma o ngā whakau uru. Ia. Le winga la ngā leo ke whai aku ai. Se ku ure mo le mea o le karangoa fua i le mea e le. E ia ka e whaari sa o mai aku lo wā. Kua i piko i kua o songa imiki wa umanga ka. E oi. E kou kire o vai aku ai le aka le o whai mengi winga whaare ma fau fu inga tu lo wā. Ai vai. Nanga yei ti te o soaka, kulo wa male sila mai le va nganga vo kulunga. Nanga le mai sila, kulo Samoa malau. Nanga ole ama malau sila ma ma malama. Thank you very much. Ngai va ku nga mai. Ai so ia ko ke o mai maso nga ka faifua ngai ngai ka ngaka. Ai se me ko lo pulo fa fe kai. La sa o pe ala sa o so ngai miki po le la e le ngofuka. Ya, ola unga ka mai. Faʻasoa. Ia, ele winga o la ka whaamakalanga. Ele se i vanga ngā wa e vai akunga ua halu whai mai engi kūlanga makua whai ura la ukala whapea. Ele o me pipi i lo pa. E ke le sawa i se o lai whaavau. Se whiakula ukala lea. Again, ele o ngi me pipi i lo pa ue ke le sao i se o lai whaavau o me pipi i lo loko. Uma. Ea. O mea i e pipi i o makopa. A whaifo inga o mako whaiar whaamaringi koko o ngā o le vai whaale anganga ma mea uma. Po sui o langa. Po suia. Kasi a le fia vai i eile a kua. A o le ua wha maua lalo ma le loko ki ngā. Paua ngā, wanga keke i langa upu. Ai la o kou ia kou ke wha singo lima ma kou whai mai. Le ma fau malea. Wai ke ua lakuru songa i miki e si whawhawhinge lele. Koe le leilo ngā o langa misala moe o i lei unga. Ke ua laku anu leo lai whawau. Ai esa sa o malou fusi ua mau ka i ngā kusi malou pūrou mau olo mu uma meu. Vai oi ke ua esa sa o i se ori malou loko leanga malou loko ele. Ua whaiak. Ia, le ngā kongua. E he o
ele ai se ele ai ma se mea fa pe mai a e la kumangi a wa pipi irongi au pe ma e fa ya mai nga mea o nga ele sa o le la fa va le ai vai ke o kifa ku le o nga le mala ai maruanga le arwa kwasa la mo le la fa va ai e fe ro ia pe ma u akokusi ma e ro ko ma e la ko ia ile o ki o le loto senga ka ko uma o le loko ia mama pawaga overcover ai ka ko vai fafo don't be judgmental ioi e ka kele mai le pe arkingo a o le loko e se le alofa e ka ka ke vai ka kui mai pu isu ka kui mai pu ka ringa ka kui uma mai me o lau maka me uma a o le loko alofa ia ai ka nga le malea ele misi le farisa ngofo farisa a o le fai ka la ka mui o le fai ka kala kumu ioi ta tor maralonga foi mai ya fa o tatu pokla meni va ngor fiafi She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le Tasi iwa se lau i Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lava Samoa. O silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafuaina o le o unanga, ma o matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale ma le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhai tū la i le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au
po le telefoni le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fa valu tolu o le mātou telefoni feaviai o fāli mo o tolu tasi fa iva lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funeral Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whātulo atu Samoa i tu sai maro whaafungana mai. Whātulo i o po ia, mō sā mafai nā. O po ia rawa i tu mau e o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoi i nei aso. O au, o a whemata po sa lue whaapō le mani. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa oma i komisio sa mo ma fa i mino la fi se la fa ma o ma tu nga lu nei ma ta tu fa la to o skopo i o plan e fa ma popo fa mo fa pe nei mo le ti na i no ta tu o nga komisio sa o fa mo pe fa ta lo mai le pule a on ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. O alo ma whanau si tātou tu, ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upo ia o iei tātou po o keti, o le STEM project o le hua hawhi ruoni. O iei whaamoi ra whaia le tātou le stara, ia maua e sele, mo le whaamoi whaalei o le potu ao. E tāu o tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau. I tūlanga tau engineer, whaafo mai, a measure maths, o technology, o ma tā upu i oro i eiri rau te ina o tātou maro e a tia. Ina ia maua i lea na maa o ala ma whanau. A waru ni mana i o Samoa, ma su tātou tiu. E te talo o tua ima lea nganga whaararo, o e umana o onga i skolisio Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o tātou ngā lua whatasi. Ia e mawhai e ona whatau nuina i whaamomoi, o tere hoi lima, e māma ai, ia renga. Te talo o tua ima le nganga whaararo, ia tātou la lava se lengi te maua, ia o le a ngā lea, o le whatau nuina, o le leipo o keti tāua, o le upu masan, o lava ni inalo a fia si ona rau. Ai maisi lea onga sa tātou a onga ai, ia o le nei o tātou sa ai lunga o mami, ona o le taimi, o le poto mole tamai, i na o tau ina ai tātou komisio sa moa. I whasi sinanga lea ma le awa ma le whaalai, ia mami e te hui hei, fuafuanga uma. Taimaro wati lea ua toi varu minuto ntara li tula lima. Tautua whaavau le Blue Wave TV mar pokala mero Tautai A'e ni vanga o lea fiafi. Ia, nisina o whaala wiloa wafo i tau mawhainga. Ia, o sa ilinga se leni mo le whaamoe moe tamatuai o le kolisio Samoa. Ia, awa ia le toi fausiaina. Ia, o mare whaale leia o le science lab mo na ialo mo whanau o le kolisi o Samoa. Ia, patalo vatu ilo sunga ili fai pisi disi ole afia fila ngai le foi la wo vai ku nga wo sui la style pela le wo esa fa CEO ia fatalo fai lo sunga le CEO CEO le anga la bodi ele anga la bodi ia CEO nga ole ke vai ko de fai ma fa de ko e fa le anga fai la ma fa se mea
Lei. Aku fiar le nga wa le o ke ro vai fa ka ko faila ma. Ei o sa o ai runga mangkuala ai o so runga ke kuria la. O manga ke ro ka kuri la. I have assistant police commissioner, deputy police commissioner. Le ai ke ro le ku ke manga o ke aru ai. O le tu le a fo ile o le e ke faia mo meo suenga o commissioners. Ia sa ola. Ki baka ni foi koru ia sui komisinga. O komisinga ba ia I kumalo. Sui komisinga ba I kumalo. Sui komisinga ba ia officer. Ma sui komisinga ba ia la me ke kau sawai. De masangi ka ia ka. O amionga manga ka woloa. Ia masusuenga ka ka foi e bula be ka vale ai le ropo o le be ai. Hit and run ko nga cases fa penga. O le taua le na mau te lo fo le to inga tangata le na ya nga ila sunga. Ia. Kama fo ie le ai ni meo ngi fainga ma se taua ne ai ma o a umala tangata le masalo mia ile o le lei o nga faia la ko ngaruenga. Ia. E ku ku yo ruma. E mai ruma. Eleo le komisingo leo. E ai. Ai o mai ruma. Ke lo le komisi le sa fa le sa ili o renga fa ku ili o ruma. Ia. O komisi nga sa o e ka tribunal. O le ga ia fa masanga. O Ia wa o ia le ka ia tribunal. O e kongua. E te tauna ina. Ke ringa o. O sa wa ke aro ke pala ia. Ia. O lo kunga wo expire laso. Wa fa la ka ke ringa o mari. Se nga ka mai ki fa mai ri swa nga ke pala ia. Ora ko wo expire wo ke ala so ai fa sa lo ke le pe fa sa lo pe ele jinga lo wo expire la so le ka lu fai yo o fa ngo ala wo e ta ua o ele e mo mia o to inga wala nga mana tuo to finga na e mo mia ini nai to fa sina fa to ina le o kero fa ku a mea fa pe ono o to sanga o so fu wo yai ai o lo te refer le me o le to fa to ina. Ike bako ni ora yako inga la fenga lunga ia. Awo fi kusuka usanga la fenga lunga. Nga ko ngwala. Bara tua nei New Zealand. Ese a le makanga lunga leo. Ese le komisi po le fala potonga. Le la ko ke vaia a mionga leo. Mangko komisi nga. Mangko ka fa ku sa mo vanga na. Il bangale a so tulafono leo ave. E ko ku manga. Man ele make sense le mele le o le Kolola a fia la komisinga. Por sui komisinga. O fia la kuwa. E ave sui komisinga. Nga mai le fa ku mo sui komisinga. E fai ke foi mer sui komisinga balanga o langa pausile o ko ku mo yonga rum. Ko ku mo rum. Si ai ese komisi la tu te vai a mionga tawolo. Separate. Pe yung usila es pa separate. O usila e la ko va no fa piko sa ilia le pa so tulafono. Ka ko mai ko ele so kala ro rengo fa ko ke ngo o ele fa ele lo pen fa sa la ya va ngo a ke o le ya va ngo yo wa fo lo va ngo o fo nge mo ngalisa ia a va ngo efo ma le va ngo herpet a va ngo ko ke ya wa expire so fa sa lo ui ai sa o fu ai te lo Ola se o mio su eska o fa akariska komsi. La wa e si fa mo mor ko le. E mo. Si fa mo mor ko le. A me nga le nga o ke ya o le ai e wa ka 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 pa ka fa fo ka fo ngai lo ma e sa mo wa pa lai o fa sa la wa. E wa langa le o ma le applications ia wa levanta tapunia ia fo. Ia tu langa o le applications mo se komsinga. E o ma nga o ma. A o le ala ele I fa sala la winga ngi sui komisinga. Mo vai lai o komisinga mo ia la. Fea, se kui fonga. Le ai. O ko sui application. Le ai. O la vai le akalea. Kusa o le wa ave o e fa kuskala. Kusa ke loi. Wa si. Kusa le wa ave o e le level vo ile lo upper wind. De aí. O ko foi luma. O kamo Einstein. O foi le ngole Albert Einstein. Kamo foi le o Michael da Vinci. O Christopher
Christopher Columbus. Lei, e ro. Ora sa nginga la ke palai le famsing sili. Ngala. Mai, le ke ro ku ke ku mai. KC. Famsing. KC. Le langa ke ro oi. Olau aka. Langa ele fa pese aka se famsing sili. KC. Olau aka or KC. Fa popo e KC senior. King Copra. Oi. King Copra. Ala so kong wala. Kiro si ko before akaria. Pa pia umare kay mingo wa ya kui pesenga. Fa pia uma si ko inga nga va ya le library pesenga. Pisir. Pa pia uma. Pisir librarian foi le. Fa mai alo I perinta fa mai le yo le librarian. Librarian. Ke lo oi. O fa wa le so le ke le mo ngala bongo. Ya. Kwa ku ke e ka kala kinga. Ke Lei. Ele ia nga au ko ke au ke sola ese marca por calame. Yang wa umano fa ya tu ya asia tatina sunga lo ya. O ela le ua umanga sangi le sangi ku oki. Ele mafai nga ya ese se ivanga nga. Ai au va ai nei le ata le o to vifone yo o e maro tu lai mai. Tu sa pese ata fo ile oni memory le ata le pese pe fo ile wota misia ya o e lungo nei por kalame. Memories ho ngai wo. Ya pese memory lane foi lele wo ka fa pe a ku se fa pe wo misia si se uso kalo faz kama a pe so de ya o que le pore o runga maki ngai le ole ma wen a o be o ma fa wa ya timba o ma fa ya timba ma le ma fange ma le onge o ma ka runga mo ke tim mai fa ma ko timinga tim o tim le a foi tim fi le a Fesili o ma fa se ma ko tim foi le ko ko ma le onge ma Timothy mo ke o represent ya e ka ko ku nanga u ba ku e mai ake si so ka lo mi so ka ko le la kamana le ke fa kwai vai la oi vai ngas ke di ko ngwale Ike wala vai ka me wala va Leila kai mina le ai kusala le li avea o e faila ko ko wa failo la ko ko nga karo mau pea e ka o ko mai ora ko nga pea vai mai taisen wala va fa fingere nga sa wala va pe anga ma ke pea va ka se okay vai kur ka producer e vai si ura so ka vai si ura ka ma fo ale ula ya so ya awai ele yar fai awar kai mi se me yake au e vai me aga kara fai ko makuringa ko fo ya kuri live vare dire ngoro ya e a mai le ya so ma ya me foi lu sa e fa mai nga a para ngai me ma wa kele ko makala ma ala nga sa o kele la fi a para so le ke ya wo ko pungi le me ele fa sa lo me ia wa e pa wale sui komisina la nga lu e mai le temi nei so fa na o sunga nomen ia ho la ngalo ko para uma la nga ko ma ko le ese la nga ia ese foi nomen ese deputy ese assistants that's right assistants la nomen deputy de wo ese ia manga ia ai e mai lo waso o ani fo fuanga sa e pale fianga ye le nei aso al me nga ngwa so mai ave lo wika ko pongi le me ke ya para ya ngala o ne la go fa la la email ngala ko nga ko fa sa la le me ko fa le o ko fa pela ya se tatou va vai pe po fe tu ia e po foi ni le a pala foi tu langa po le a ole a ono famaru i nei tūlanga i o whakamisina no lango but so far
faisi umi ona taoto mai le sui komisina. Ia a o lo tatou tali pe po a fea a official li ai se tatou komisina o leo. Ia wa mana tuo o tō finga nei whaare malo. E tai tolu tau sanga. E korua kau sanga. Ia ma renew. Pe kuri pe... Ia, e fua fo ia. Ia, of course e fua tūlanga o lau pe fo. Pe cut. Pe kipi. Terminate. Sack. Renew. Ia. Tūlanga na se taimi join mai ia le whionga ia vui Samoa. Ia, mo fo i se tātou ia te le lopo ua la ua join mai ia le tamai ia vui. Ia, tātou o sa oro i Samoa, ele leia kako ia whaakasi. Maa ia. Tau vai atu pi tau whaatafa mai le camera le tamaro pi fōringa mai tau whaatafa le asoro to ina. Ia, ai, whataro whatu, ia, ngā laua koe kausao. E rongo fia fo i e leo iei le wharetua. Ia, walele i pi wa whakawhai whainga camera ka māloa matulanga, le tau. Sao le lea. Ia, ai a whai o maua mai a lau whionga, ia, vui, ia, o so upura le o tātou porkalame mai Samoa, ia, whaataro whatu le neivanga o lea whiawhi rungo le tātou porkalame o taute, ia, ma loro si fo manuia malalange ma. Ia, Anganga lo i kako ni apa apa yung tulanga na nai kako amio le na nga sa pa po ai o le kelo kai mi ya po i o lai ya ai le ila ya po mau le mai lau whionga vui na ua mana ia le e tau si lou lava le connections foi lele tūlanga i le pe mwhaiona na ua ukei lava le tūlanga i le tātou fsota inga ai pie kau si lou mai delay mai ia le fsota inga o tele iloa ia po lau internet mana ia foi na mana ia foi whaatūlanga na ua i lau camera but whaamore po tau kilia le mai lau whaafonga Leo kile le kwa a siata. Ya basi po ole sunga ya ya tawa. Ya na ya we. Ole olo mau ya. Ya le fu mau le ya tu. Malor se fu mau ya malange ma. Ya va pena foi fa manom fa talo fa pia te uso. Ia ma pe foi poi maulungo lo tātou tunu ia ma le tātou por kala mo le Tautai A'e le nei aso ma lor so ifua ma lor le lange ma fa tai le pali ia ma tai foi i ona o tiutim faiva ma sa fenga le nei aso ia le tātou to efta pai e no mo tātou por kala ma sani pe ona ia le nga fa lor o foro fa fito e tuai ia fa talo faile suafa manumalo Yesu Kiriso e te tau mai o le e iai nei ma tatifanga i e tau launch foi lele le ua e tele lopo ua e tau vai le ata le au ki amatou au ki lani o afe foi le au ki raka le au ku maraka le kala kuanga Wa imusu ala se ka fa ilo a kor fangar ka malanga la ilo mai e vui ele o se aka pori piura fu nga na ava o le tale le tau lonchi le tau va toi so vala ulia te tu mai le runga le tau le tale le tau lo po wa tau mau le tale Samoa ia le vai nga kongware le kausa ini ge le bawa e kema ho le o fa lois Banga ye yo mole kakalai e failo ngala ya malo o le si lo que fa ko panga soli
Ika mai ki mai sa vai. Ia. Ika mai sa vai. Ko ke ro ala ole a o rasta. Ole asa lua sila. O ke fo mua kula i le po le rasta. Se fa mainga se lua fa kuanga le leimo au le lava tumo me le Tautuana. Rasta, kering me fa ko le ngalo po ya. Wa kere ngai po le ngalo le. Wa le nga ko mala po. Wa fa le anga uma le agua. Fa le anga uma le po le nga yo. Lai se mai Pacific ngalo vui. Ya se sa ngwa mai vui ai le va ko ska ko waka le. La so fingar. Le ai pe tau mana ya wa le la pi wa rampo mai le me. Le pe wa rampo mai kuranga ole atane wo ai masalo ako e fainga i leisi fainga e longa winga la o ko so i fo mai sko i ngo you brain ya ko fai si fainga ya e tasi la ko fai ko le ka fole le ten commandment ako e fai le ten commandments at least ale mo aklele ya le ko ka su ya la si e a fo e o ku ye le ya fai fa fala Aya sau sila mai le akalea. E foi le sia kale kau kakala po se me o masinga fou. O le akalea o le 2 men on the boat. Titanic 2 lea. O le asa o ke kau o le so pe ya o mau le sta mai ima mana tu le ye. Ke lo. Mele le ngai mo bole o le alu fuai va ai mai le angai. La o sa wai ku pe fa pe mai nga mi e mer ka mai ki wa lu le mama ko nga ba nga lu e me foi le le official meu o a ko yo o meu no te fa wa lu e o ki fa e se si ko ki wa le lu fa ilo man me la nga e ko foi mai a o sa lu ko fa si e ka nga ya le Ya alanga e tau arunga i lea tau lau to ina walanga e pe o mato wata mo me o tama iata fu le o hitinga ke le box office ai o lea kala lea por kamara lea e launch ke le ngai o kilangi lea wa sila mai e gakade ma o le fo le fo le vato le lea e tau o toi fo le le stanga tale tu o te le nei fo la fosa Comfort ka ka. Le ko ngai sa mo ya le vangal o ya fo isa mai ne mau mai pe se ko South America ka ka ia we o na winga fa bi o na winga fa Godfather ya ya ile ngo ka mo wa ku va pegar o apalai wa tu lang apalai Ola mela apalai e ir kaka ole sui kom singa o leo sui kom singa leo wa foi ko wa mo ngai fasala ngai fasala ya lela la ku la mutu la ku o kapongi me ya Para ko kapungi o kapungi le o kapungi mai me ai si vai pe maka que pega me foi ngai ko kala me le mo ro fia para ya Kelwa Kelo ele kawila o ile wa parlai bai le sui kom singa sa bo e ke fikawi ai o ile a ko ile Scotland ya anu ai o i perkangia ya ma ya nga ya la oi kawi nga ya oi ya la anu foi la ko foi perkangia o langa dispa mai o perkangia aku ngar ko wa masinga le ke fia sui kom singa e so le te mano ko sa wa ya o etan no foi le hiten ran ngangi ya
male tatou na fisili isi uso mi ia no ifafo na fisili anga dal me o ye le hit and run o va kule pau ale me kilo o i amone leo mai i le ku o le o afo yo chaka ma ia tau samone tele no ala o fe o fa ye ata o ke le hit and run an lea e whaingo whamawal tangata e to tasi ate mafaufaue. You know, and then that person will review the whole story. And I hope she will talk. You know, whakuru mawal tangata leo te mafaufaue. Rehi policy. Ale me atoa le nai. Ashi. A she. You know, that person. Vai ko ele o ki al ngal me. O le hidden run because for molia asiatama va spintu. Okay, o le ale tua inga masalo ai siva na wa kairo otherwise ka ko ye kele ka nga o ia ele o moa ele au so is came o le pen o le stay by a review la number plate or the quality yeah far beyond ngabe o mai so the only person if I in me according is person. It was working and that person will bring you email according to apa akauko ai pulang ai wai esu ea e maua le lafo ile le bibi lingo le truth ka kale pepo ele ka fa formal chat awanga was it today day before au po ngafi sila ka kala ngafi ka ko kele o kelo le wingi leo mai New Zealand ke ro po wingi le mai Australia but the problem is nobody knows le success male anga inga ilumba male o press lai e yaile ele casing ya falo fa tai fui na ona tatou toyo atu ai le malolonga se toi tau fix up lava le tatou connections fa mo lava vui ona tau delay fo ile slow taisi maya masalo la internet ai la tatou watu ile malolonga ai fa mo lava au lo leave o le zoom ai ko rejoin rejoin mai ma fa mo le pe fa tau sa iria se va nga le o le mota po le connections ona mana ia tele na ia lau sau noanga mal to fa tala ona le moku aku maku piko ale la tatou malolonga anga lo leave to rejoin mai ia masa ili ese va nga le o le na locations le tatou service fa mo lava to fa o tatou program be mai tatou malolonga go restart Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours
colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli. E mwhewhana o tuai le ta vale le ngata fo ilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le fausi eino whale, mo te malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri au nanga I te mana o yen, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa manenu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voutai te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whataru. Mare tua, whatu mo wha mo ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mawhona e tongi nai lau whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card, mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeki. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Soi fo manue malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. O Blue TV ma pokla me Tautai A'e ne vanga viafi. Ia, toi whaatalitali le toi rejoin mai o le whionga ia vui. Ia, te lo lai sa ili se vaenga le lei o le motai. Kai whare kongu fui connection sa Samoa yo, sa o ier kar. O ka fia whai ka kala ku ase, au ka whare kongu fui connection sa Samoa. Wā anga hoi ngai connection. Aua maa ngai ara sa o vui. Ai le anga kongu mai a ile mea maa ngai o le aka. Kusa e kauro le aka ai pelo mal pao.
Ore kako ko me singa kongu a leo. Le ai la ke roa. Me ia ole, me ia sui kom singa sa vui kom singa. Lei ko me singa vui. A sui kom singa ma o mo Charles. O rua levo ma Charles lei kua. Ko sa e king o a King's Council oi. A vai lo ke faku o the king ma King's Council. Okay. Ai ko me singa ia vui. Ai PC ai ko mai pea uma o fanka vidi. Ya bangai ku so o le bodyguard. Dai o ia ngala kwa fanga ro lo mar me de a ko se foi ala. E fanga fa mar vai. Le mai. A fakari ka ko inga ko foi mai. A una ngale sa vali ko lang fu ki sau mai u karvau. Mangola pe o ki sau mai u karvau ki o mana malama me ko kupu ku kai. Ia. Pawanan mere ya ore oso me ole. Olo fa soro a ko mo be. E va ve ala lo mangola e fa mo ala ya o me uma. Kusa o kusia lima o e olo. Ngalo. A fa pa limpa pe ya uma ko. E ora ka ko inga ko misinga de. O le oso soro. Fakari. Aua pingier ka ko misinga. Ya la pingier le ka sau le ka sau breaking. Al mena nga le ngo ka fa ngo connections sa Samoa. Al mena nga le ngo fa ngo langa o le ka seki mai lo oso mai le mea. Ai si lo mai lo mare connection. Ai po o ai le ngai si. Ya. Ya la. Ya, si se vui ka, si vui ka. Sa i me ala usoka vui ngai wa mo wa ko la a pingi la lo calm down. Ka me lo fe ka fury ka Io. Fa fo ba ia le fionga ya vui. Ya to rejoin mai. Ke lo la ka sa ili se va enga le fui le kilia ai tatou. Ai o le ufanga solo lava mari tatu va vai atu le u tau i Samoa ni se o tulanga o leo a New Zealand ma por klame wa o le ai la o lunga pe no foi atu le atu e ui ai ke lo mau cases o le faku le cases uma o le faku le so ia taula se tatu tu li mate pea. Ya, po ole ale tulanga ole a mangkua le nga la ku li mongi a pili le la ko case wale mafai. Ya le ai ka ke fa kali le mele le fai nge le judicial review. However, ole foi ngoso mai ka mo fai se le lenga. Ka fai singa me foi o fa ka konga oki. O center I au ka fole on ka pulava le kasi. So ole mana ia la le wingo lo fa matalanga la ka ko o ha se ia va ai le atunu I ku o pakakua ko fo ila ukala le atawa o talia le fionga ya vui la to fa fo ia la utala le va vea ole na tu por fa la velavi ai anga ku por fa la velave ka uro kai minanga Ele se me fa peo langa ma e mana tu mai li atawa. It's an accident. Yeah. Ele se me ang fofoing. Mongi lele. Fa koi ana taya lori ta mai titi tu loa. Fa ka alise loa o nga sa ili se so soangi ma fa ai loa I leo fa ai loa I ainga ma me uma. Langa e mana tu pe na fa tu tala. Se ua ia fa la velave o nga e manga lo le me o le ifonga sa ili le lenga mana tua mai o la wa acknowledge I tai fa masinonga tatou ma tulafono le mele o le vale le ma le ifonga le anga fa kingo le foi vai kai mi nga maranga o makwai le judicial New Zealand ma tulang fa pena so o la ia I va nga ka ua e ma fa ia ona for fa fika uli le anga I fa pe kuloa e fa pe se fasio kanga ka fa mo moinga ia a fa pu fo pe o kasi lo ka sanga o ma o leva ngo mana tua e o inei si la oi la va kuar case la pasi le lenga o ki ele si kamaro foi le e pas tu lo wala wala pas sa mo
Lefa mai ngofo kui That is e mafainga ka ko akiwinga nga ko inga mea o lai fai ma fau yai. Compare hit and run. E ere kai mo pongi sa male au wa male pua o va veau. E fainga ka inga e roa ka kala sa va varia au ka fora wa. Maranga o kai mo va veau. So le winga la ya le na ta fai atu. Anga kupuro e nga kai mi foforo mar fa fika udi kai mi na vanga. E ore o fia, o di makausanga. O fia. No, lo fukasia. O di makausanga. Ya lo fukasi lenga kupoi. Tira sila la tatou ye. Ia ai sawa o le nganga Ia make fa a makia. O le a le mea ua ese ai le ngei hit and run, mai hit and run umalav. Ai sea. La vea le sainga ngare vea mai vai loi faleaka maua. Ia pea la ua mangalo ka kangang ko por meanga. Na ua mangalo. Wa isi la vea ula ka mai po ro pe ko la e maua fa ya la vea maua ro. O le winga le alai no te fai atu. La asanga alu. This is why le ataua ua makua obvious lava le keisi le ngei. O se kangaka laua lunga. O se kangaka kaua loa. O se porokiki. O se fai pisingisi. E le se kulo, e le se kangaka fo ile le. E se ave taxi. Po se ave pasi. O kangaka e lau loa, o kangaka i loa lei, o kangaka e umia kofi lei. Al me fora le maadi e le mka apunge pe au ngin kula ima. E le ngakala ngala vea kangaka nga venga ka vale. Au kangaka uma ngala koi loa le mele. Ia. Wala koi loa ala fufia ka imi. La ka whaka oko la le ka kofia i loa o le ingoa o le shi. O ke loa o le a avatu le avanoa nei le tā porukalame. E whaakolokolo aku wai se kā ku ua lalo ma se kā ungangi. I le shi. Ia o le whasa moa i le ka maika i lea e kau pangu mai ai ia le fionga ia vui. O la ua whaataritala noa e leo e hatangia mai. Ua willing to talk. Or testify. E winga le hit and run. O le mea mauti noa lava i lo loto le ataua, it is not Marie. It is not Marie. Marie's time, wa uma more kaimi mua i le a. I le keisi leo le conspiracy. Wa uma i le kaimi o Marie. Unless e koe open loa le keisi a koa o le hit and run. But o le usau noa mai vui. E i kama i ka i lea ua a makao nga whaakarakara ngoa e leo mai ngiusila. E fōringa mai o lea e ngofo ma le story o le mea lea. Before la ma ke kau mawhai e wha leongi ngoa mangi suafa. Pa ka focus lei ataua. O lea se fautuanga le lei mo le tamaitai lea pe a wha apea. O lea ua e ka penga e ka uma me e keiroa. A se faukuanga le lei mo ia. O le faukuanga le lei lava. O le ami o kongoron whamakara, ma mea O ngā, o ngele ko, mo lewa ngā e sila fia le mea e ke le kaukara. O le kaimila nge mwhainga whamaku mo se whanga nge se puinga mo oi. Inga ia fesu iai, le se leo lewa ngā ngofa mo oi. Ma koe whaasa oi mka upule. E ke aura ia, o se whikunga inga fwile po se marilienga. Ne hore harmony agreement. E sefe ia mai le mea lewa ngai loa e lewa le kaua. I le whaasao. Ia ai, kaurole, ia lo, o le kaunga se mea mio kongu o lo maro lofo inga maro file mu, ma vese maro mafau. E le koe wha mawhainga ia o i lo oranga ako. Ma na ia fautuanga Godfather, sunga le ataua. O le upu maukingoa, ma le upu tautino, po ai lava sita mai taisia, po se mai kaila ikiki, po se farekua, po se kausi, po se saoao, po ai lava. O le tua lalo, ma le au ngani, ua fia mapu le aku, ua fia mapu si ainga ma maku o ku au.
o le upu moni aia. A fai e tulo na yo walo ia a fai fo I wa e ngofo wa e le sa o loko ngai kaimi ma e te rola ukala. It's never too late le ato. No. It's never too late. A fai e kelengi mafua anga kakau nga e si la fiai nga kao fiofi. Nga kao fiofi. O le ale ai se mea, let me say this. O oea o le siampingi. O oea o le koa. O le koa. O oe fo I o le aulo I faku o kangaka. Ai sea, nei rongi mako kala e kau, ia kau whaapili o le kako ngā luenga e whai whakasi. O le kako ngā luenga e whai whakasi. O ke whai ar kala lea le ataua ma o ke whai aku. I loo karikonga. E sili o ngā lesa o loko le kangaka e ngake ufi inga lesi kangaka. Ngai lo le kangaka ngā whai ar mea. Sa o le. E sili le polonga le kangaka. E sili le polonga o le kangaka lea ngake I loa. Ngai lo le kangaka ngā whai ar. Whakekainga. Lise. Ja. Yes. O la vai polonga li se mele nga kilo. Yes. So that's a good example. Absolutely. Ua fiwa la singa fo I kua fafinge e ngofo makau mafai e keu ma papairu ma fali. Ora maka upu I langa fo I sianga maka upu. E fiwa e fai. E lesa o loko lava. Ai sea. Soli. O lai ke iroa. O lai ke iroa le mafua. Pe vela na fai atu. O ai lava le ngei kangaka po le ngei a fai ua ulufia lo loko ma lo wanganga. It's about time waka kau o ngā whaai loa. O ka evi ia le ri. Ua leva o ngā ngofo nguru ko ke sila fia. So leo oi mako ka mali anga. E oi mako ka mali anga. Ka lei a tau ki re whai aku o ke ngofo pea mo uku waku I le atua. O awhia ea. O awhia ea e ke whaahari kingo mai ai le ngai mea. A whai o lau musunga le ngai ka ke whiu e ka whio ka mga kure a kaua e ki whare hit and run. E koe o ai. Ka ke whiu e whaangaro e se rea koe inga maka upu maroku lau maroka lau whaiva ma me faʻasoa I le porkalame. E ki whae ai o pisi me foi o kai lo le history sa mo o kau I. Pero ka o si mo mau de le ia ka. O e si mo mau de le ia ka nga aru mengi. Yes. E kere ka o. Ara u te fai atu. E matua I o ta fia o le winga la le lengo ka fai aku. A fa apea mai nga o ngi kala ka ke varivalia. A fa apea mai o le mori mau lea o se mori mau mua sa I kokongo se ka vale. Ia. Lua sa fe pasia I se isi ka vale. Ia. Kolu nga mua alu I ka ngaka lea nga soar ka mai kiki. Ia. Alu sa o I fa makala I. Ia. Ma fa singo I ngi le angor ka vale kulou ma po ai lava lea ko inga ka ngaka. Whaafkai I lea kua pia whaapea ua kawhalo whengalu. Pe o ngā kausa ua mai le whionga iawoi. Ma rewa ku I le li lea vangoa e whaasa oi. Ia ma wha free inga ia ma ia ngā sa. Ia wā kau ki rangi wālanga lewa kau ngai pure ka mai kai. Nei ka ngō sa wālanga e koru waka mai kai ia e lau lā kere ia swafa im ka upungi rite ran. Ngā wā kau ores? Ia, se I. Le pēro ko John mai vui. Oi, ia. Nei lewo vai ku ia vui. Ia, I oi. Ai sa wai ka ki koi foi mai ai a foi. O ngā ole ngai foi marenga. Ia. Wala vai ia mariu ke ka ua whakario e poi ke ka ua sisi suafa. Se ia vui o ka ua. Ia, te whataro whātu lau whionga vui.
Atalo fatu se wa kasi fo sia ka mai lenga le ua makua I oi. Ngalo he a le wa. O la sia le ua makua ia ua o mai ko ngor ka ko ofisa marungor ka ko por kala me aka ki o kuisi isu. Ia te fataro fatu marole a le tau se ki mai le vui lo si fonga. Ma lo fa tei a siata ma le a taua. E pe a fo o mata upule nei. E a foi o le key witness a le tangata leo te whai atuai. Because wa leva le mata upule nei, but that witness, though ele o mawhai ao o nga whaasangkongu mai e makanga luenga o leo le kaimi lea ia le tūlanga pe. But I hope I'm just keeping my fingers crossed. O le a whaapea o ngā mawhai leo mai whafo o ngā maua ia le awala inga ia whaapea o ngā whaakalangoa I kakalea. I'm not gonna name the person. I'll leave it up to the police. Otherwise, o seisia molimau ka molimau ngi koe whaingi ni mo e trace ngi pa un ka vale ma me malava tell you what the Samoan police have thrown all those evidence away kailo yai and I hope it makwai au mai ai ko kongu ma ko au mai leo mai fafo ye kom singa sa yai kong inga ye fakaukala fakaukala aro nga mai whoever that was involved in this investigation kangaka mongia langa le pumongi le uka ko vai nge ai I le kulanga pe ngai wa le ai ia kangaka mongia ngfai le investigation ngai but le wa mai ya ga ngi kala le wa mai le fa upunga wa pe le lava evidence while I'll tell you what that is kukikia sekula upua that was the most stupid thing fa pe mai le lava ya le lava molimau kwa lava molimau ya kwa lava molimau ole me foi fa pe ngai a mawale ki witness ole me according ngai that's it you don't need other molimau ko ni tinga ngisi molimau sikele Paula le lela ka un fai approve le kai mi ngai o kangaka ngai ya moli mawola ngai ma ila mawaila le moli mawola le ila ko lai pe pelo pea because la wala ko le pa nga inga ia le afo ia evidence nga uma ko Samuel wa plus that ya wa ia pe ko foi ku kele o kai mi o kangaka la vai ka nga umai kongu leo Ya. Kui foi no. Se fa kwa sakala ia kanga fa mole. Ilo tekningi bala. Ya. Vui. Sorry. Oh no, le wo toi mau ia tu lo si fo fonga. Ai sao le lo sao nonga. Ona a fa nga se telefoni ai ile zoom ai vili me se tangata. E uma enga ua lusi e tuai ma wa lowa tuai ma le volume. Wa le wo toi a toi testa tu la wa mama o alo si se toi sao no mai. Ya, na u toi ole winga le ole a fo ole le tau fam tala ina au ole isi witness la vai kaunga umai kongu I'm gonna say this sola ole former police commissioner le kaga kongwa leng fai le fa makalanga mai makanga e fa pe mai
o lea ua maua isu e ngā kāngaluenga leo. Ia ai ia seisior panmengi se kakol panmengi sigele wale yung mali ang maya just because lang ngaka sa komisingo leo nobody is above the law. If I komisingo leo if I may sa epidemia if I may sa if I may for sa malor kaimil our came wele ko ya el malo then in fact ko mai kong o ke le malama la ileo pe a fai e aka okay o vai lupe sa no la ko le mfenga o mai ko o vai lupe sa no le fionga ya vui. Ia ona o te o matua whaale tonu lava connections. A malulu atu i te leuso pola ufionga. Mo vailu peina ona o wa matango fia lau saunoanga. Ia a le ana tauta ati na tautu atu lava fo ilele se fai peto e catch up mai lele connections. Ai pe mafai fa mo mole. Ia o te lo atu ona le tulanga whaale tonu o le tatou connections mai Samoa. Le fo ile le nau watu ai ono o le tūlanga o le leo manino mai o le whamore molea pe mawhai ana to e tau sa ili a se si vaenga le lei panga noa fo ile le lei ina ia whamanino wa mai ai lau sau noanga whamore mole lava lau fionga vui le la to e tu ina tu lava noa fo ile le whamore mole pe mwhana tau to sa ili a se si no foanga le lei ia ina ia le lei fia maua atoa tu lava lau finagalo ia o le lavi ia e whainga tā fōi. Ia o le whaale tonu mai o le tātou connections. Whamore mō le lava. A o to e tau tā pena mai ai ia le se no fuanga le lei fōi le connections Samoa. Mana ia vaenga o le sau no ai le fionga ia. Pamanga ia me le pa o le mo le si fonga vui au mo o kau le ka o me le. Mo o vaenga o le o. Ai manino le vaenga le sau no ai le fionga ia vui. O le me foi le tātou pisa ai. O le tangata leo iken ka o le fai so o kwa la ukala. O kangakangi, kwa le alo lofa o ia na ino fai atu. Matua le se mafau wola o le to inga tangata e lofa sa ilinga o se ami o kong. Le la foi le na le ino fai atu. Po le ana mafua anga lenga koe o soi fuai. Koe o soi fuai iri fue koe apalai. Koe arui kua. Mangkuanen koe arui koe apalai ake u koe ave se longa ingoa. O isa moa tau te ilo ai. E corrupt le koinga attitude fa pea. Wa fo ile ngali fo apalai malonga ma fo ma wolunga ko fo i mai le chapipi. Ia pe fo i mai fo le sap. Anga ngai loa o fa ia inga mo makua fa mo are fa ia inga ale sap ma le chapipi. Ke ia le o ko kongi ko. O ko kongi ko langa apalai. Si ele fia sau nga lue ai o so se komisinga ele ka kaunga e fili malo esa le kau so se tangata e fia lue nga ko finga komisinga ele ka kaunga e fili paki awa foi la a foi o ska ka foi me sao aru sao pe red pe blue pe black pe green ele o se me nga ka kaunga e popole kaunga e popole o il fai ngole ami ko ya le ala e fiu ka ko e vangi ale makuango fongo le ko sol point nga le ka o mai le fionga ya vui e winga ya iken ka le ato ya me le e fio vang ala Samoa a velang fa lo ia fa ngalo ngalo pisa lo ia siri ya la va quadro fa fa singo wanga fa ia lava me e ka o long ka kala sa voi ko kongo le li o le fen ko peloi ai fa fa la Samoa ia a tonu e
E ao ngā le whaata umi o le nei mata upua. E fo ele si teimi a tonu e tau te mawhau ai peila a ka kokuai po le alava. Nei. Ia, ai o le tatalo fo ina inisio i la tau nei po aile o le a. Ia. O le a ua se ka i kalinga fo i kangaka le whaarongolongo ma le whaatalitali po le ale tūlanga e. O le ata oto mai eile nei. A o umana manino sa unanga le fionga le pale mia. E ngā ke le ku whauinga le keisi lea. Sa o le. Mai o le tifo lea wala kau ke mawhau iei. O le kuai o ngawhiwhilia o le komisinga o leo leo. O le mea lawa rea kasi. Inga ia maua le le komisinga e mafai o ngā rangolango inga ma ia maua te unga o le whalo o le whinga o le hit and run. Ia, le nā, ai le tātou au whainga luenga ma producers ma ua tele le meo le tamaita i whau ma le tamaipua a tūrou whaafonga Samoa le lewa mafuta mai lunga o le YouTube. E sila ia o ngā lewa count le lato au wai ma wale tātou tupi. Ia e toi delete lo ma toi poloka. Vai pe o manki ia nai tamaita i whau. Tamaita i whau ia e o fu tamaita i whau le ta e le ai ma sani vatu whaafonga le tunu. Ia na ua count le lato au wai whaftai tele ai lo tau sao i matu tupe i lunga le online. Ia ai le la toi tu atu oi tu le fale mo. Ia ua vai foi e whaalongo mai lo ua a makanga maua la kou. Malanga mai lo. A matalona malanga mai lo lunga. Ia ai tatou whaafitai matalitali ia. Ia po ai sia si. Ia me fai ang fai mo fai mo firi wa lengi mea mauki ngoanga me yo pe ka o mingi ngo. Ai ke makole foi korua ia si ia sa lesa ka fili lunga ka upungi ngawa ka ores ia elo Maria. Ya madua o Maria nga faa sapa suiso lo ai leo ia feka uie male la ikiki o si kinki o Maria. Male ia ua amatai ana ferua luangia isoro ma fa o Maria. Ia. Ke longa foi wa orisi kama ka ile sa ka ua ia so foi o fanga o mei ia langa la lenga nga fa mai mei langa ngai fafo ia esa wa tasi na tasi kasi nga so fanga ua mea ia karusia ia si vangayo ia si po si kenge mo i ese mai lai so fanga ia o se isira kenge sa o loa nga ia i loa inga le merea. Ia le si kenge, paurisi kenge le la ku ia o si vai, ia le perkua foi o skamo sen. Paka ki kila me kau si. O mea kausi le kausu o le kau ke kausu esu e po inga isi le ai ale farkori mo ngala vea mai foi mai ia maybe the second level second gear ia elanga le ka ke ka ngo fa feeling ni ka me mo wa fa pe foi la feel farko orimo ia ko ngoi me foi fa longo ku le wale lava finge wale lava ongo ma me la fa longo ko ala pisa pe fa pe ole la ka ngo bai sa o tato tango fie vali po fie na si po fie si sa ia ma si me ngo ma wai ngi me fo ngai ko ngol fa le ngo iso kanga paipa me fa pe paipa mo kui ia mo pepa ila fo ngai mo fa nga ia sa ia le na ia e ono o le to nga mafatianga na wa e kiro fo manga yo le ka kilo anga ile ai malanga o ta o manatu opinion ia view a ta o nei la ta te tiro le puresa o le me ko rua sorry e kaunga walanga a ka o ngile ya tawa o lafo kasir nga ka nga kai ro ka konga o lea e kere nga liki ya ile observa mea fire malo ma liki ya li mongi mea fire malo o ngore fenga ruenga ron ko ru official par mia
Oi man tu. Oi singa me ese le pi le make sense lo kama fu di dia ko. Ole le mafai nga ka ko ka fiangi me riki. Pe a vai o lai kau ke ala winga o lai yai se kanga kai ko kong. E o ngoriki ai. Lai lo lai ko kuru lai. Ei pe tatou o langa ta ia jau pe no fa tatou tala noa i le issue. Ka kia ia me ole karangoa fo ile le mili ma le a. Langa ole tu langa ma le faiva sa o a ia ole fainga ma ro le fast. Ole o mai loa e faile a mi o kongu mai oe. Ma o mai e a e se ile a. Ia ula. That's a. Ole a aranga. Waka kau fo inga se. Ia hau. Pe yo mere nga fai anga losa. Nga nga rua ko ko kongus ile pa inga mua. Se iro mare a ora kali o kuile e pale sa kupi. O e mo mai le antou. Nga la kwa se iro mare a o skamo. I mean, I think on a personal level ye le se skamo Oscar. Lai le ya Oscar ya a le fiko. Ai onga ole le malu malele nga ru e fakasi. Fai ai ro nga ru nga le. Kiria. Yo. Arua tu fia me e against mai le lo ya sili sa yai nga kaimi. A o ia fo yo lo ya sili nga ki fo ko inga malo o la me fai out. Ku sa pe muri ange wa costa ingi kupe mangia. But to me that's fine. Kei lo o ele ya toa. I rather spend kupe malo e ko kong yengi kanga ka corrupt yo ese. I pay out fo ile la ko kong karake onga wo mang kasai. I rather e o kupe ngai mea ngai lo le fa mai mau mo me o pro ke ki le kaudia malai va le ki avea. Wafui isaki koa. Ai tau mo mai. Fa alu vale solo nga milionga. Legi mea. Ese me o kuare le ye. So I rather pay out ti kanga kangi. Ola ia e sue wai se ele o kuro milionga o le mea e sau le veke e koe foi ile. Ile veke. Malai ku pay out. Yes. Ele ka so en ku pay out. Ai e sili le fango o kangaka e ko akasi. Ngai lo le fango o kangaka e ko a. Ko kele. O lea kau ke pisa ile liki mai o press release, liki mai mea malo, mea ka pingeka. O le question, o ai kangaka, ingange i ka kouso o ngā kau le pua malafo isi fai lau kusi. Kau le pua malafo i a pai malafai. Ala fai ngā ruenga ko uro rimo. We've got nothing personal i a Sharon. Ai se mea kau ke kau vai langa le kau ke kiro solo. Kau vai mea vai. O ai le liki ai mei kua. Ele au ki mai mea ai fa au ki mea observer. Ele yengi mea wo fa ai kalango mai ili mongi fonko e ma kulepa. Ma ai. Kalango mai ia sioeti. E lo mo vai nga. Yes. O ai la le winga nga le tanga ta fai atu. O le ke le yo ngi me o le vanga ka unga ka pungi o afoi. O nguku fango ma me o paelo ia o le vanga ka unga vili ma ka pungi fa malama ia lai makarakala o le vanga ka unga pungi. Pe transfer se si mo kanga luga le so kanga malo. Yeah. Le winga na le ta fai atu. Ka ko o mai le LTA. Ava ile issue ke le. Ke lore o ka fai meli mai kangaka. Lea ua tau fai meri mai, even some people e fai ngā ruenga i kongo le LTA right now. Lea ua kau fai meri wa ke inga ua vai mai wa waku runga. Alau fa mai kaka. Sa o le leile mea leo mako masaro salo ai. Nanga la ua le ingi records o ka vale ia le una lei, ua le ingi records wa sui un. Ai ngā pau warka ngaka ke suia mea ia. O ia le. Ngā o managers. ACEO. Ine penkang fo is. CEO, ele ma fai ngā fai ngisi. Pauar me ma fainga fai kanga karaukele o fa o le skala. A o le removinga ma fainga o mengi. Ma o kama sao ai. Ai fainga ruenga ma le kari o limongi. E o le aula kapi la nga ke ai. La foi involve vai ma kari o limongi. Vai. Wa si sila la le ya tau le mele le ngo ka fai. Ya ale a ka ke kiro solo ma fa mai o ya re ka e ai ale a ku au ka farka. Ko sau ia pa wau ka ko si. Ya, se toi la u fio ka vui ma lo le no sa ma lo se o ngau ia kiria mai lo si fu fonga ya la inga ya toi fa taro fa tu mole
I le nei vaenga o le fiafi toi fa o me lau sau noanga e winga fo ia I le sa vem kom sino le mo. Nga o freezer. Ole asiata ma fa malulua tu tatu. Wa tulanga pe nei ai. Ole mai ta watu ole toe foi mai e tau mai ai I. O ngo fai ma ka mai ya Samoa. He is part of this. Ole koe sau e koe kali mai fua. La me ole awadua kwa ole koe ngai o mai fua. Kulanga pe mai ai. Ale o ia ia kamfang kau bingan makangan messenger al koe sawe mai le kai mi mar ulangan that tells us and every Samoan that you were part of this whole kerfuffle. You know, it was then he will have to prove himself to us, all of us, because lang sa fai kong wa I mele. Ole se langonga nga asiaka va pe fo ia le atawa tulanga pe ona yai il fa moi ngi ole malole au te loa la suite tato approach on ole nau ngala va ia le leile ole mata mo fai vili le kerfongi pe sili foi le vili le messenger ia ona saidi le pe on le leia kuinga ia la u fioga vui la mata mo fai tu le messenger le anga matua le anga mai lava le connections to le anga connections ole tato makua oki hoi ku lo wa farke fongi Samoa so le asile me woka wa ko si ki Samoa ole fengol ke fongi ato le connection sa ia la to mo fa tu se video tu ia le fa mo le a producer fa e botasi fa tato fa e botasi fa sin tato fa si silang fa pisinisi le se tasi se kau fai vili aku ia le fionga ia vui rungo le messenger fa mo to fa o le tatu tanonga Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration.
With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention hana, asiata or mutton upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She got them feelings. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire Taimura watile ua ono minuto te ile tula e ono e to mafoi ya e fa mai na tatou fa sofa malulu atu Samoa ya awo ko ke le fie mai e le fie ngai oi i po le Vodafone e po le e po fele fa nga mai ya ale na ale ua fa nga lu le messenger ya ole a to le vai mai le live to forwarding ala le yo le fionga ya vui ya to fa talo fa tu vui le o tato connect lu ngole o le messenger ma lo lava no sai ya ma lo foi le fa to i le fa le tonu mai o le connections ai ya to fa o mai lo so no nga le vai nga le tato fa so ai fa mo mo Aro afte asia tapi o le vai nga le sa un tala no atu ai talo sia ina ia maua ele a foi isso é mais fácil ia le key witness na vale ai key witness na maua le na rona winga la wa makua a pepelo kanga ka I bengi ia e causa wa foi le la ke ole ke pelo le ke and you'll have to speak the truth and nothing but the truth. O le winga la lo fam kalanga o nga ua leva kele maka upungi ka ku kele ko moangi me kulanga o pa uma me uma fa penga wa uma ngisi vaenga fo ile mafai nga o ia ile malosi o le vaenga le a fo ile CRO o fingerprints ia o ke masaloa silinga kari se nga vaenga ai pengo fa yaku o witness la vai ka unga mo mai maka ka unga mai ko ia o le kamai ka ilea ia por tua por teu sala lea ia fakasi lola ia markom singa o leo sai ai ele o ia koso mai markom singa le ko o sofa fose mai lunga sauti fen me ia ele o se mele saunga ia fai pe a fai ka mai o lenga ke lo la ia su enga o le fai su enga ale leo mai fa folo ngo vinga ile se mingi ka ngoso mai ile nga oso mai lo le ka ko fa punga lo la le mele o leo oso mai pungi e ka pungi ia kulanga pe o ngai ia lo ngai ka fe ko fianka ko va pe ako you know
so o ela ke file ile ai pe o vai a mo vai ngai yo wa ka ko fai long ka ko a fa mo ngai a ma ka le kulanga le orang kulanga ako asia kama ma le tau me se foi le fionga le kako wali pule ya malo faftai ya la fionga vui ya o tiro foi o le afata o toai le fufuanga le patatu wa fai me fa longo a tiro atu Samoa a fai o tulanga umaia mo le toe fatini no mata upulea ilona tulanga o le Milton ya pa wana me orka ko fa malusia o ila vale tangata le wa a sauli kalango ya about time tauna yo ta ula Milton ui meange wokia esesi ala ya ruma le mo mar fa ya tulanga nei vanga fa pe ole si le to le se vanga ai di fela se fa sili le ya vui Dei pa me se fa si que voi o ski causala si kenge sia e fou pe por vanga kwai lava le sai susu e fou si kenge sia pe vanga kwai e vanga kwai ne o vanga kwai ya oh ya fa kai no mo wa Orkege falei a ele se que já olha como é que vai ir com iga ronga kari os que falei a ele os que ya tatou wa tal talipe po le ase si fa o wino me ta pula me mai ola ofisili vui o lea ua tatou wanga nga i le tele o mo fi nonga o fainga pa lo talaiti a o le ngu a le komisina o whainga balota. E le aia se kala ua amai ei lunga. A o le mea foi. O le aia se ao ngā o si komisina o whainga baloka. Iso ngā kā ua i ngei mea o whainga baloka ngi o le a koe kā penga. A wau te whai atu foi pei o le matanga ruenga o leo leo. A iei ni me whaale tonu o leile pao o le komisina I lea maka upu, ma lea maka upu o me au fa masingonga, ma me le au fa masingonga. Are ka ke vava ya ku ngal fia o ori fa masingonga yo ar ka kai le ya, I le ku malo fia o so fa masingonga. Are ele ngar ka ku ko masingo fa nga paro ka o la SMS ko ngo fa ngi kai. Malo va te asiata, va te o le web le paenga le nei o le aso ona nei la o tala no le tele o taimi lo le fia o la balato I tulanga pe ona yai nei e pe ona o foi el Cristo singan Cristo sia tu ai lunga I le tulanga ma al pule no case le ma le to fai a multar pro sha fausa o ve min sta o foi o mtanga wenga o falma se formalo loina e pela na o tauai le a foi o mal si angolo ia o pe o le a foi o le o ia sili vai ngal nei vai la velveina por kama o ia nga faʻasoa ia langa deputy le langa fo nga kalantianga I le sa avea ma foi ma loi sili nga vai kai le langa polokai o male kon le ai o pro vala unha mo longa lua o kolo ile aso suma le iva o apelila e lua afe maleongo ya ai saulo ya ole fai fa ka winga o longo me o ela ulo ya la ulo ya foi o se ole la wi le fionga ya au se aki ya ai longo me ya o sole o kika case o poloka mai ele mal si anga o le pawa o le lois anyway o le wi o fa kala o kele ingo fongo kele ngo fongo ilava o kale la o kai lo le komsinga fa e mo se va so ai tangi o walu ia I ma kalango fa so ai lo ofisa
o lai e whakawhanga sing aprusi o ko whanga ma le whalai fo ile le fionga ia tole foa ia po le fionga fo ia le fionga mai o whalaka ia o le tulanga la peonga i le ala ua i o e mai o lua palue so ua vea ia lau fea u moli leli mai ka waku i ka e o lava e ka whekuli aka ngaka i le old system lenga whai le peonga iai aele iai e ka ua sa ka o le whakongo o whainga paloka o le whailokusi o whainga paloka na suia mai lo komisinga o whainga paloka le nka i le whaonga inga e ai fo i le sa vea ma komisinga whaonga inga e le ngā o longa manu si anga komisinga e ngai komisinga o leo penga e ka ua sia ka i fo komisinga o sufa inga me vaenga penga longa winga i lalo kuspa ia kakangei o lae si pela ako ai i ele kulanga o le o me o ia longa manu si anga e la ia me o fai ele komisinga i si fai unga ai dem fai ele komisinga o fai ele fai unga la e a fo ie e makala mafilo i le songa fua longa winga e umal mafilo inga le o so kai ai mal pu ia o i o mai foi le o manga foi la e a foi e fakingo se kangoa male Tautai A'e ia i lunga ka ko o nganga ia wan fa fonga mai le ko se ka foi fa mal malama me lai lang kuspaia fa makalenga o le kuspaia le komisinga kuspaia le komisinga kuspaia le komisinga o vaeng o tulafono o lae e mai o io ai manu si anga o ile komsinga le nga fa no asia alo fa tai mana ia le o ke foi la le tulaga le fa tano le atu ia e wala nga e peka ke fai aku o le wa nga le ko palo ka fa le nga fa le kongwa nga fia sua ka mo i kai o le ye ka ka o le pule o fainga pa e ka mo nga e ka ka mo ale wo e se ara pi fa ta longa i vai le wa ya mo i kai muringu mo i kai fa masingo ale wo pe wo pai pasia ka mari ya la no fo ia ma ona malo sianga io ma ga ko ngo ye se i se fo kwa ai wo e se ale ia io la titile ya sia melo tanto tunu e fa ko o se maka upu ile famsi ile discretion la lo le kan konga ilo le kan konga pega foi la le a foi le komisinga o sulfa inga la ko e fai inga la ko suenga asisila ka unga o molia e fai la ele foi komisinga molia ya que a uer komisinga longa winga e fai mo suenga sila le komisinga e kulana ka unga yai a fai ki kilo ku ka upu e ka unga vai e ka unga ko fai lua fai nga palo ka o discretion la ka malo ma o padre mai e ka luai on le o mai ka wa ku ia ma lela le ole a fai le molianga o uma e ave ka kaula ave komisinga ia le molianga e foi fai le komisinga wale ke sui le upu mai i le fai lo kusi po fa kong fa ngaro komisinga e ngo fai aku le fa ngalo vai kama oi foi yo le sai ai let me see you ia le marsi anga ngale ngo so mai mal ka ko spun pasengi ia paenga nga ia ke noi ola ese a foi msinga kinga o fainga pa kom singa mi fa msinga o kom singa o fainga pa ka so kilo mo ka kilo mo kom singa ia manatu lo ai les con fua ia onga ia lo lai ia i ka kuilung o tama paenga ke ua ia ku pele a ia fa mo dia nga ia ira fa lo asa kama ia ka dia fa tele lava ole loto ia male nganga vui na ndau fa o tatou fa tanoanga ai pita
e manu lava le whaafonga maua le haturu, e le fo isia o ngā e whaaua wai, e le o ki lia ma whaale tonu tātou connections, o le melea, ma lia mai o le a, ma se fo whaafonga maua Samoa, o le a whaamuta le mātou a whisota inga ma le whaatala noanga, se i tātou tilo i se connection le lei, ai avatu i maritua lalo vui, ua tauloana e sign up lo le tātou titi se arua tasi lea sponsor le tātou proklame o le Tautai A'e. Kipi moku loa lau Vodafone o le nama tua ki lava le connection sa le Vodafone. We have tried 3 times tonight. Ia ai o le nofuanga fo yo vui le se ngofuanga mai sa vai ma. Ia sa ro. O le o ke pia. E si sira la ye o le pia. Ai pe ngova. A faila fa fonga mai fui mono a mafai unga ave la se la un kupu le o la top up. Ia. E foi e pa ngai o ka o te chisa. Ma ia. Ioe. Au no le o fo tatu. E o fo tatu tal no anga le fail te mine o le fo e motu lava i lungole. A mai anil poka me to fa fonga ia. Eu te loe e so o molo fia fasio se kangaka i o Vodafone ba tu fa fonga le tu no. Ai o le tato ka ka Vodafone te vale mai. Ai aso tu amalu puenga asiata mal tato tu no ia ono tu langa ia upu foi masani te mai ia it's beyond our control. Yes. Ia dengan fa lolo ai fa tai foi mo le avano tato talia le vai as fo. Ia. Ia male se e akuanga i leisi pae ngai le ia il tato nanga mal tato tua e mol terminei ia fatto fa soi foi nato ia soi foi ia ia fa maruru atu sa mo ua fa mutale tato ia o ke loa kai ko ke agree fantasy mama ua e fai for ko fia fai kakala o ma o fia fai ia e pangalia ia ele o tasi le futi sole ka kia ia la ka ko issue ai se ka ko kalango issue ngai o internet ngai Samoa so ora mo kwale anga ali ai na tu fai tu a fai ole ia pia vui a or ko ngale anga le or connection le connection le Vodafone I'm just saying ia fa pe vui ka ai ole Vodafone ole makua paoa io ia ai titi sel man ele tato vili lo ia o fuska ke vui le a titisa vili lo flora ya wakaunga e sosoangia ko inga le fionga ya vui ya awa fo ile ya to ile le ka ko connections a mese fo no ta inga i vai yeso ta tasi ya mawal tatu so tanga le mar fionga ya vui mawal tatu so upule mai Samoa a mese la orita u ona i vai nga ya ai le ya to a ta fa so moni le le kulanga le vai foi i milinga i fai le HRPP ma o fai ngasu e silence le official fai nga paroka e mo kwale ia la fionga ko mesinga ele au mai asa finga nga lo ko mesinga ai mana tu mai ele na mare lai nei lo una valagona ele o feiva le HRPP anga is ko mesinga wa foi ele sa o ila ko menga o fai ele o fatu a me fa au ko mesinga le fast no lai fai ia le mea kakau onga fai le foi fiu ala ku skala nga ko ile kai me kau lu ia ku fai e straight tar faʻasoa le fionga le ma kom singa ia fai nga paloka e se fa la nga ia kulafo e se ale electro actor le kom sing so e ke ula ia ele ke fai nga me kai pe ia le kulafo leo ia fonga so ia kusi so kulafongo le o kusi fo kulafongo le fai nga paloka la ko ia de fai am ko fe kuri ole ia le na he datu o le va ya tu e lua ke se si e tonua ke se pe fa ke se so ole tu langa le o le fai o mionga matanga te ni ti le ke ve ko fai sau dunga te mekas o le keisa le na vea ma coach al manusa mole ya tu ia mas o le cases tasi o whaafeanga inga. Lea o toi apili. Ya peta ia. Ma le keisa a stasi o ri i malo. Le sa tau wafo. Ia, i kamakai leo. I tamaita i leo. Ma na tuala o cases ngai e kōru. Whaamao ngia uma.
whamaongia umai le whamasinonga maurunga. Ai pe taila o la uto e pili. Ai kukusa uma le tūlanga le ta oto mai ai. E fōringa mai o loo kaua ngau e loia. Ia whamasingonga, po le whamasingo. Ia kaofia se whaiunga. Onga o la ua koe a pili. Le la u whamanino mai peila i saunoanga le fionga i le whamasino ia Amperosa, whipura i Amperosa Roma. Le sa ia tali ai i loia e le ise mea i lalo le laringa i ore kou whai mai e ka ofise ma kou whai unga se ia umare a pili wai pei o motion singa i leka ua wakuma whakula ia koe e lo ia i la toune ua whaamaunia ma le tua mai mahonu i soka whaamaungia o nga morianga o whaamaro steini angana whawhaingo o fie sau le isi whai au whaamaunia mai fo i ona morianga o whaamaro si Amaro skenge fo. Se me fa penga Sau fo ile stasio malo le sa ave ma leo fo masinia. O me ai tasi ile fai o winga matanga stasio leo tamaitai. O le lai fo ringa mai ua fa maungia uma. O le fo la to tar sanga to pili which is on the right till now tanga tai pe asi la fier ka kai manga ia pe le o fe kawile o le lai o apili. Ai koe karosanga i o i whaamasingonga e ka o fili sentencing. Se ia mai a maile a pili rai whai. E whai ale sentence la koe a pili. E le se vera ka o fifore whai unga le whaamasingonga. Ia, o le ala ua tali mai e whaamasingonga. Whakari ea. E kou ke leo mai e kou ki kawhia mai le mako whai unga. E le ai e avaku pea ara mako whai unga ma re aso e kaunga se vai. Ai o pea o kou e whai koua. Le koua pili. A pili whai unga mar whasalanga. A pili whai unga mar whasalanga. Ia. O nei o tonga na e salangi e kuai vaenga i e tolu lei ataua. I le tūlanga lea o le o nei keise sia. Ia. Te le whado noa ngai le tūlanga o tūla i mai e le keise o le sa vea ma koutar manu Samoa. Ia. E o fo si tasi ori i sa tau wafo i le tau wanga al whainga pālota na tuana i atu. Ia, i winga la ia i wā o leo singia. Ma leo... Amaka. Amaka. O tūlanga ia. Ia, e le ni wā le lei, e le ni kūlanga le lei. Ia, pa mind you, le ia taua, tasi lea mata ngā ruenga, e le fua kasi ngā o Samoa e o fo ngengi usila. Ia. The highest rate and number o ngā ruenga fo i e ar mālo e kukupu mai mo me ka u o afea. E kukupu. Ministry of Police and Corrections. Yeah. Yes. E whaisi la warunga ke e le ngā o kou Samoa e aru e fo i mā kou New Zealand ke longo fo i Australia mo kono hopenga. Yeah. Ia wa o le afo ile mea kupu ma ua pe afa pe uma e pe koro nga o le sileo kama ma le sileo kenge wa le fainga nga pe koro ye ia o le ala ko inga fa ma o ngira ma ua pe afa o ko inga mele ia saurola marka masingia feo i marka ma ile ile ka vale le feo ile le vorpo ale fa ko a maka fa ko a ko ruva ia so karunga le sika maika ia to inga mela ia wala nga o to inga cases fa pe le ia tawa ese foi ese ai le ku e vidi ku pe me kilo mai wai foi ska mai ka leo foi le fo nga io ko nga me fa pe ai uma nga ua mai ma se busu ma si asi wa mau ron ko rua le ko a maka nga ru e fe ngo fi ala nga e fe ngo fi nga ko nga me foi le nga I was powerless and mole mo me nga ofa ko si el singiere sa ya o leanga ka supervisor la mo ko le feve ma era foi fa penga inga ya o mai ya le fo ya la ko le ver ngar le wiga na je vet doi awa langa o se o ka ko umo ka soifua nga fai le tu ese mai cases foi o ka maroloa ma kama ye kama ike nge kilaki under age ma mai ale tate fai atu o tu nga mela ye cases fa pengi ia wa dau wa ro fai ka mo ka va ia ia fai mai le fi na nga si le si ia le ia ye se me o ma wala fe wa
Kusa in other words pe o langa faile la afia. Ia langa fa pe uma sa varinga fa ka ko ero wa nga pa se mea mu se mea mau ma se mea. Ia fefero ko ele fale wa langa la foko. Ia e fa tu foi fa bena o le ale tua o pata tua o nei mea. Ia. Mele ka wa ia le so ia le fa yo nga mea. Ioi. So ia le fa yo nga mea mo so ia le fa nga o ko rankings be fa pe o tole to te a. Ia e to te so na tafiri sa no ai fo. Ia o le fai fe au o le leo marka ma la kapi. Ai kulanga mo lunga uma. Kau kia. Ha ferm ka pure sole. Ia. Le na o le si va henga le a tau o vai le fa tupula ia tele le nei taimi. Alla le meo le fake pages sole. Ili ka misia ka ko pokarama. Sole. Oh my god. Fai na vai pokarama ko pokarama. Fia se fulu lima lo se fulu. E ke lo le meo o fia kai. Ele ai ma se page sa o vai kala leanga o mai lafo mai. E ke vai e kiliki ngai ele ngi kanga kamo. Pei au fai pokarama. Alo tu fai tu ta fefe ka fefe le lisi wa mangwa creating au pages foi e ke kango wa e ke kango open ku ngala ka fefe isi kanga ka no winga ka se full pages ai Samoa tulai Samoa atamai Tautua Samoa ai angu sa fo de ngisi ki se bera ko mo so ke fai ako ala olai maka ukia so lo ke fai ai ore me mari e po ole a ioi e po ole a le me a lai ongo I fo la fi mai ai le se io mai I mai ka ko kalango fa ka ko kalango e tatu tala noa au mai au vatu ai a fai fo I ua lua fia ko ke fia o ia ma ua mari aka wa kasi le meri pero o to tele la fia fai ko lua ia o ele era la fi mai ko fake pages kamalo e nano fo ia tu o le si kangaka vai fa kwala ukara le ate o le so fingi o le poko ia fakanga fa pere ron ko lua fa mai se fai kwala o fake page le se fai ko ile rile o sia kama mari ate ala deep inside ola o maulonga vango e karkarango mai aka ua makarango fo iskamalo ia ke vai a fiaru nge ia oe ia pe fiaru ia ngai e ke vai e va ver ser un oscar maro fa mai han au ke ke so fai a quale fake page there la maka ia awati ia la ko hele margi ka maro fa valea ai lo la su ko rua inga ala su ko rua non ko rua so is the kindest way to cheat Nefa lai ala bongo fo fa mo ron ko ru fo mai au wa ke mai ninga au kala au ke mai ninga fo o ia ia ke fai ia ke ro fo mai I love you and I wa nga la love and I ko la po mo ku le Ioi ke fo mai ala fo mer kamaro bo fanya o kara leanga bo fanya o kara ai le ro mangos kamaro e ka fa vasi ele lo aru ngo me ele lo fai la fa mai ia la o ke por la o para vale ku le la fa perkangi a pura fa perkangi fa mai hai fui mo no I miss you Kusa o fake page su ko ruai ioi a o le la ngo fo vale ia ngi ka malo loa ai fai ngi fa fingi ioi awai o ke fa kwala ukala ole kelle le au fake page le ke ro ngi le atawa e mau sa mengi o fa fingi so o ko me fa fingi ia le la ukara mo ia e se vanga nga le au wali ia e momo o e fie pe yo ka ua e foi ngale te wish there like you godfather Alo po kalma mai oh my boy ia ora wari langa le wari langa ka ke ka ua o ka biki le ro angelu wa o fia u ia o fia
Kei loa. Ai o le rire le o ukanga. O le fia oe ia. Ia, ale o kake e fia oe. Sia ma se ka fōringa le leiso le mas o le rire o i foi o kāngaka. O le fia kuila e pa whawhikai sua ia. O le ai, e fia savea. E fia savea. E fia savea. Wa ero fai a savea. E fia savea. Ero fai a savea. I oi. Leio o sai anga e fia savea. Ai, ia. A o whawhikai sua. A lubinga la ka whai aku. Ola, ia vai aka vai. Nga a maka ea o kiro kurunga i lau. Whaasolo hai ingoa. Fake page. Ka o kai. Vai ka ko ia. Nei kiro ka e fia mga o ia ka ngaka fia pe o ia. E.T. E fia E.T. O fe e ni no uso. Ai. Ai nga ngo fa kwa ia ka e fia e kiro fa ya kupo. O kera i koe whiroa ia, i pore meo movie samboa, ia palauri po le alitulanga o iai. Ai nala no whai, tito e fo i mai le meo le fake pages. O kou ka maroloa, pike fu i kau whavalea kou kai kōrua ngai whai aku iau kou. A koe inga moe ngai renga ia. Lai kō mengi vai. A rua makamaka ngei. Nga ngofo rea kō mengi leanga mai. Ioi. Ia wha mai, urupopo o. Lea ma rea. O ngā lai ke ngofo iau kawha. Ai ke moe loa. Anga e moe anga e vai rore usau rofo mai. You look nice asiata. You know, I like your necktie. Pe umi fo ngaro whaakau. E la kuku paka e kope e ai aru kope mai, be careful. Auanga i whawale a au kou kai kōrua i meo fake pages. Ule leanga e ngā mea fake pages. Ia ngā i o mea ngā. Ia ngā fake pages. Ioi, auanga i kou vale a i mea ngā. A kau whai aku rolo kōrua ia. E kusa peke i ka fo ia maua. Kusa peke i ta pipi. A kau whai aku rolo kōrua. Han, le la whaska fake page i whai e na uringa. Ko ro fia fai ko ro ya le a kau hale foi la e oso fai me. Ko ro fia fai ko ro ya. O munga ro kal kal ngoma saka ngala a makanga. Ko vai ko vai e le hana lai runga pokalami vai ro. Ai vai fa penga. E ko inga mela nga le ke fa ko ia o ko ia ka malo ro ye. Ko ke fiu ko ke komu muia ma ua i rumor ko kiwi. O re kami mai ko kai kōrua SMI fai mai runga i. Kau vai ako, e kere o kau vai ako e kau roku mai ngai se fake page. Ngai ai. Ia usa ke kau wako i la o lo se furu fake pages. Kai. Ia, tatou marolonga. Ia si vai aku po ia le tatou sui mo le tatou community watch. Tatou marolonga, to e fa o ile le tatou pokalame. Ai le yor marolonga. Mo le turu I just want to shout out to sia uso e bikopo sunga le Bishop Savainaya. Oi. Ia, tu ia la Savainaya. Ia. Le vai ra il fisasia io li morka ko producer le o SM wa mai lu. Ia, le mafuta mai Utah. Ja. Malo Bishop. Alo fatele atu Bishop Svaina maar for tua. Ja. I siniva ia bisa for fanau ma to filo ile malanga lena. Tenei. Ja, nga ta foi lea. Ata lo fatu ya pasta Edmund Malani lai na Utah ia ma to telefone auto. Olo foi na mai mo mai diva ngora fifta to ole marolonga foi mai fa o tatu proclame. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content.
If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga to whailang. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli. E mwhewhana o tuai le ta vale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao yen, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa manenu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tōru se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tongi nai lau whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Toi whataro whatu vitali unga le manolonga, ia o le tātou poklabe teimi masadro liva nga fo o le awhiafi. Na ona fia vatu o lo faanga me se for po lo faanga le tatou por kalamele a taua ia ina ia uso yo bo vai tole o eva mai mafalai me pone Australia. Ole uso ya mo ausa tu maseve Mackenzie Brett Mackenzie. Ia mara fionga ya tu maseve Dennis Mataya le ole uso ya tu maseve Dennis Mataya le fai check mai uliuli. Ole pule le tasi le ole ona le tatou toa lu au le Hawaii. Oi. E sa mato yai. Mato alai Australia kai miringe. Ya la ua male sunga ya Billy Willy le la te oninga le toaru au ina I Hawaii. I lalo le valley. Ia male tato wa kama ole pule o vale le fer. Ole mele le fer wa ia kama lo o Brett Mackenzie. Ia tato military ia manto fo le uso fo I ranger. Former marine and ranger fo I America. Ia sala ko fo ia sima ua Utah. O le lau te ata. O le te I nei leo atu o lai whao ngā lava ia whalai o le o le maliu le na malanga tuai ia whaamisere ngā ngole atua ia anti loise le fotua o te ia tu mo wawai atua. Ia na ua mai a le whale lau si ngole. Ala lai ke e o kua rai kai Amerika maro Mr Falai.
ia wa vai lang o fai lela foka ka kongu uri ia o fai ai o ele ka falai ele ka ia sunga le su epikopo ia mi vale ele ka ia manuia le fea ia ina fa tai falai ia matua fai falai ngau ka di malo ai le usonga ale o ka di malo nge ya si wa mo o le nei si ia mai o Utah malanga mai fo ila to fo maliu ia ai se fo tu ai fa si no le sunga di malo ia sa u to le foket ia ma le uso fo ia bishop tel timu ia fa mai se le nga ngole tu sta fo ita to filo ia ai o le ua malanga mai o malanga ona o le tulanga o le maliu ma le ia fa tai va no um fa to filo ia le nei tulangi ai fa filo ia tu ia ile fionga le sui fa olioli we can officially say sui fa olioli ia o le tatou vai ko fa fai o le New Zealand first ia o le sui o le tatou community watch e pei ona masadi ai o le o to fa au tatou faʻasoa ia ma le talainga ia te vanga ia po le fionga fo il to li ia to fila ma so fo mruia to fila esta ba lo la vela so fo maua lo to fa asiata fa pelo a fionga le atawa fa talo fa fo i pa ia malu sa mo fa fo mai le tula ma lo so fo maua ma lang ma and welcome to Community Watch. I miss you guys. Ia wa tatou tau fai misia tele ma tatou faalawi loa o mat o te alu lava a lo loto a tol tatou felo inga le sa fai mo te sa mo fa tai le na wa tu ia hanama mali ata o mlisol ia ai fa tai le lava tai yes o mamisia foi o misia foi le tatou proclame ia e abale ne ia so mata penanga tu filau. Yeah, Nema Sangia, very busy and campaigning, but all good, and it's great to be back here on the program. Yeah, malo faafetai. Yeah, let's get into it. O nisi vaenga o le a faalautele le tatou faʻasoa. Yeah, o ani vaenga tau o lenei a matai le tatou faʻasoa faamo le te vanga. Yeah, thank you for that, Asiata. Well, you see here, the first up we have what you need to know about the New Zealand 2026 general election. There's only 3 months to go, so there's not much time really, and it's about encouraging our people to register and vote. And as you can see the information there, o le aso fitu o November le aso nai, ia o le aso ne le pālota, ia o le encourage o kakangaka e le skala to register. As you can see the information there. If you're 18 years or older, a New Zealand citizen or a resident, so you can actually vote and register. And we know, I'm not sure if you know Leatawa, but our Pacific people are the lowest ones in terms of getting out to vote. Ia o le mene kau encourage aku I kakanga kamakako community e o le skala to ensure to le skala and make their vote count I le aso fiku November. Malo. Sa o leia. O le skala le esta kusapanga le skala mo kawa ko le skala mo le paroka le asawa. Ioi, it's good to actually check because a lot of whaikakaka will move addresses so it's good to go online and quite easier, and that's the information there where you can actually check or you can message us. And we can actually check for you. But it's very vital mo kako community e vota kele ko mumu ai le o paluka. So this is what I really try and push and have been pushing to register to make your vote count. O le ale mafuanga tonu ia walanga o lua o leva na lua ile ia tunu o New Zealand. Awa afuai la ia ka ko Samoa o le makua maua lalo le tūlanga o le lesi tala o tātou. O le ase mafuanga ia la inga le o ka ko le skala. A o le tele o tātou mana onga e fie fai ma fie fai loa ma fie mo molia ngi usila. A ia se mafuanga e kau ke le o i kau ke le skala le ia taua ma tofi lau. I lau fai kau ma lau kalangoa i kaimi wakea. O le mea lava lea o le whaapaie. Ma le mea wale whaapea. Le lae ko kere kaka e paroka. Pe fo le lae ele o whaakaua inga. Ai whakore ka ua i o le mele o le paroka. Ka kua back in history I think ngā malo le si waenga le paroka e kasi.
Kira po siya mangi nga kupu man mele that's how important for the kawa mele paloka. Ele nga ka kawa o le skala mai paloka. Alo leo ranga o leo nga whainga malo. A masi te ke leo me whainga ia o whainga o faʻasoa malo i ku malo e mafua mai kankare skala ma kakapaloka. Ai le paloka la. A whapela o ku malo o whainga a manu rewa e se furu afe kangaka. Ai ngā le koru afe lenga le skala o i koru afe lenga ngā paloka ai wala iki foi la le whangange le whasoa al malong o lai sau le mea pau ia kangaka So I think there could be various different reasons. Kele foi kanga e le malama the importance and don't know where to go, don't know where to find the information. I o vai aku le orange envelope, they must think it's junk mail kongi la pisi. So I guess having those conversation but they should look and reflect I paloka o Samoa, similar to I paloka for issues ma me. So it's that's what they really need to. But especially when you're a citizen, you've made New Zealand your home. And this is why it's really vital to have your say and to ensure that you vote. So we really encourage a lot of people out there, if you don't know, reach out and we can actually help you get registered and direct you online and how to actually vote. Ole whaatau o le vaenga lea mo le whaafuka mai Samoa. Wai le mawhainga so o ngā kāku o fuala soro ke ngi mea kau ke o iai. Ma whaali o tātou langona ni mea a lenga maua lea vangoa e whaali ei lau pule. E ala i lau pāloka pe whaali rou leo e ala i lau pāloka. Ai ngana ngofo le whale. Ngana ngofo mamaka ki vi ma whaali ari mangaku i rumbo le O le avanoa, o le wingo lau whamitalanga. O le avanoa tā ua le nei. Ta tia ia o tātou whainga mangaku marangonga mangofo. Ma whaatala le. E ta pau taimo a tauna tātou o kako le skala. Kako le skala. Wa kou sila I le mea na tupu I Samoa ina ua tū lai masava vali. Muva sui whainga malo. O lea la ua ofi le leia I ai o loko ma whinga ngalo tangata Samoa I Samoa le ataua ma te vanga. O le pawa sa o ala yo rima. O le ua make ia I Samoa, le kupua le ngā mai e au porkiki. O le kupua ngā e au porkiki makangaka. Whamai, o la koe ua pawa. Ma ila iai ina ua ta ua wau le ua e au ngā yo porkalame. La pakai, whaukua, whaamalamalama, whaalaukele. Whaakasi ai, ma leo ngā inga o kangaka, e whaia lako e kisi, ma e pāroka mareskala. Le ala me le utua mai, ma ngai ai o le mea o kou kāngo fia kua, fuli le maunga fuli. O le foi lai tūru fast le kai mire ngai. O le pawa foi lai lima o le akungu. Umane ngai lima kausanga, o le are whako o whala inga o le ai, e koe foi mai ai kangaka e koe whitifiti. O le nganga foi ngā le tau o watu I nei New Zealand le ataua ma. Tu o le tātou whai mangako a ka wharongorongo I whaasoa ma radio talk. Ola e ko uru maunga I mangaku ma le vavai. O le lola parota tātou boi manrewa walanga o le wa e whatapena I manrewa e tau tele I toi whaau vaenga lea. O le ase li poti mai o se lola parota asam o Pasifika I tono manrewa. Pe tono mau se sfuru montupu hafi pe sulima fea. Over 40% of the population I Manuera or Kanaka Pacifica, and half of them are actually Samoa. So quite the population of Samoa I Manuera, as well as Pacific as a whole. So it's huge, and this is why we encourage, because we know there's still a large number of people that are not registered, but the power's in your hands. In your hand, in my hand, but we just need to register and make your vote count on the 7th of November. Malo whaftai tu filau, tātou whangasot wai uma, koe ka ungi si vai ngai whai tātou registration. Tātou whangasot nisi o tātou matau.
Yeah, so what we start off, and because with all this coming week, we're going to talk about issues. Mangele kalango issues affect kakangaka. So I think first up for today, we're talking about the minimum wage. Now, did you know it is New Zealand First that continues to commit to increasing the minimum wage? In 1997, a national coalition, the adult minimum wage increased from $6.25 to $7 per hour on the 1st of March as per of the National and New Zealand First Coalition Agreement. In the 2005 to 2008 Labour Coalition, New Zealand First secured lifting the adult rate from $9 to $12 an hour over the 3-year period as part of the Labour and New Zealand First Coalition Agreement. In the 2017 to 2020 Labour Coalition, New Zealand First secured a staggered increase from the $15.75 up to $20 an hour minimum wage in 2021 as part of the Labour and New Zealand First Coalition Agreement. This term in 2023 to 2026, national-led coalition, the government has increased the minimum wage year on year from $23.15 an hour in 2024 to $23.95 an hour from the 1st of April in 2026. So as you can see, ke le ngā luenga o waine ku le inga le minimum wage o New Zealand First. Maka mai le kausanga tasi iwa whitu i le coalition. I o aso ngā o le kokongi o le ongo ka la 2.5. Si I loa New Zealand First I le ongo ka la. Can you imagine if it was still $7 today? Yeah, and then I le luafen ma le lima le luafen le valu. Nesa coalition ma le Labour coalition. Nesa iwa ka la. Si I le New Zealand First I le sfulu ka la li kula. Over the 3-hour period. And during that coalition, and then 2017 to 2020, sa coalition ma le Labour. Ia ngasa si I foi New Zealand First, increase ye, mai le sfulu lima ka la fiku lima I le lusfulu ka la li kula, minimum wage in 2021. And that was part of the coalition la Koma New Zealand First. Le term now, ne wa with the national-led coalition. Yet ne wa si le lusfulu tolta la iwa lima senge li kula. So each year, all the New Zealand First ne increase they're on the minimum wage. So I give credit more New Zealand First. And that will continue year after year after year. Malo whaptai to filau. E ila me mali le foko o mo uloa ku I le akau. Yeah. E me mali le foto uloa tu I. O le ala kau ke pepese ngai ngo whapea ngai ia. O waia lo manatu ngo whapea la ui o le leipa le o nga mea ia. Coalition. Si kanga o kokongi. Ala le mangi ngo me koe bifora o karafile I runga wha more lava asi whatura utala le a ngā koe koe whulunga. Or New Zealand First. Mai la tātou le me mari ele le whatoa o wa ia tu mamanino I whafonga mai e Samoa. All these years mai ngai kausanga kele o le a kau ke malaulau viviru maka ko vivi ia le leipa. No, te le whai ato sesi langa o le karangoa mai o whamau maunga ia. And this is research from, this is ole lipoki lea ea mai. Yes. I to tono le pale mene. O le winga la le whamatalanga. Asi sila kula le e tau. E ila le sipa ki lea ngata en mai luma o mea nga whai esko ingo Winston Peters. A o le iwa fiku o le whai ngā mālo tu whaatasi coalition. A le New Zealand First, ma le National, lea iai le increase lea nga koe karosanga ai kusa pay forwardinga mai o le mea lea nga o ngai mālosi le New Zealand First. I nga ia si ikia mai le kokongi a maka mai le ongo ka la lua rima senge i le fiku ka la i le iku la. Sau le whai ngā pāloka o le lua afe, lua lima, ma le lua afe, lua valu. Fai le so whaakasi o le mālo a le New Zealand First, ma le leipa, o le angava fo i le anga o ngai kokongu e le New Zealand First, po Winston Peters. Ia si ikia le kokongi a maka mai le iwa ka la i le se furulua ka la. A le anka ko whaapea maka ko pepese ka kouia o le leipa.
saua nga i le lua afe se furu ma le fiku, ko e whaauau le sookanga whaakasi a le New Zealand First, ma le leipa le lako coalition, o le New Zealand First, foi la lea o nga le tūranga lea. Inga ia si ikia mai le se furu lima ka la fiku lima, i le lua se furu tala. Le foi la o sau le lua afe lua kolu, whaai poipo mai le New Zealand First, ma le National ai ke ama le leipa. Le foi la o toi ele increase lea. Mai le lua se furu toru suru lima. I le lua se furu koru iwa lima. Karo whaeri ia anko pitali. Ia po anko wawasa mana. Ia li ile ia kou. Nai si la fia le nei information mua le ato. I tu langa. Kai mi whaer pa loka i. A ka kero kausanga leo koe whamanga kumange. Ia o saure le ia kai mi o whamanga kumange. Ia koe whafangu lunga ia kako. Mga kufunga i le ao ngā le sao le funga le New Zealand First a mase i Western Peters i whainga malo so whakasi coalition sia. Talo whai. Ia wau wasa manga ia. Mana ia nei whina unga stoina. Ia rono winga la a umarola al paloka ngai ai pale mia sa o love wasa manga. Ole i rori po. Ja. Palmier por a favor le palmier si kur palmier. Yes. Ja, wat de Tautuana. Ja, alisi vai nga issue a favor mole to filau. Yes, and just moving on to a report from our Auckland region. Last month, Rewa Seniors Whaliulela hosted New Zealand Minister for Seniors Honourable Casey Costello, who spoke about the contribution of seniors to the New Zealand economy. The value of unpaid work by older people has passed 20 billion a year. Paid work by people aged 65 years or older now contribute around about 9 billion a year. Seniors pay more than 13 billion in tax annually. Annual spending by 65 plus is close to 55 billion. Tele le sao tangata matutua New Zealand. So this is huge, and this is good for our people to know. As we know, as I've read out there, ke lako contribution, ke lofo I kako, as a grandmother, you know, we volunteer, whether it's school or church, sports games, at the tuck shop, ke le kako ngaluenga whai at no cost. But as well, you know, this is why New Zealand First also values the kako seniors. They've contributed a lot to society and the economy of this country. And that's why, you know, in respect, we've got to look after them. And for New Zealand First, yeah, they maintained the age at 65 for the seniors, where others were looking at raising it to maybe 67. Or 69, but it will maintain for New Zealand First at 65. E malau ngā fo le gold card, kako kangaka, you know, it's a huge benefit and makes a big difference, adding to support the hardship of the times that we have, especially for our seniors. Te lea mai ngā o itu ai ngā tangata le ataua ma tu filau o lo o iai ave e le wha mua ma tūlanga o tāpenanga New Zealand First. E au fiai mana i o tātou tangata mātutua. Ia ele ngā tole pensiona a o porokalame. Ia e whaaua woi pero la tō fia ia ma tūlanga awa foi le vaia le leio i la tō. O nei tangata mātua. O anga wakau a New Zealand First. Always lava peke wako e kele lava le limas fukau sanga ilunga. Which ko kele o kakanga ka le age group le a o le look after inga policies me whapenga. Say 40 up so ke lo inga e mkwa ngā lava i a kakongi al Pacific. I always, for last 4 election lenga whaingei, I always say, I put party vote le New Zealand First. Nongo le leo lako policies. Menga ngā rengo vote au ia, po lima ngipa i whainga paroka o paroka lava New Zealand First. Le wakasi ngā mea kaua ke rea kakongo sila. O le lua o paroka, ke paroka mua lau whaipule, ia ngai paroka le lau pāki. So, whiwhiria ui el whaipule ma koiku ma ngele o le alpāki a ia. Always love le New Zealand First. Mālola. Mālo whaptai. Yes.
And finally, the report from Hawke's Bay region, Reverend Sanita Hotel of Efakasa Hastings expressed his appreciation of the visit from Honourable the Prime Minister of Samoa, Lauli Alemaliatoa Leotea Schmidt, to meet with Samoan RSE workers in Hawke's Bay and enable workers to hear firsthand from the Prime Minister changes and improvement to the RSE program going forward. Mā ngai le aka le. Ya, sunga whawhiagai ga ya very Sanita Noa. Kampasa lafo. Hiu kamaka kum. Tama tatou me se for tu atu noa. Ya o se totino fo ia te au nei a matou sa tau o kingi sa kau mai sala. Le fio kan fretua. O le alo e fasino i le sunga fia o nga ya afoa me se ona fretua. Ya o la wa ve ma tausia li i le sunga i le whawhiangainga. I la lo i flex mia. I Hastings. Ya le ala i le atalea. Ya whawhitai wala se singa le ale. Ale fionga i le pāle mia. E pese fo le pesa i ma le minista o tulisi. O le miskafo inga le RC. MC o la ngaru whawhitai. Ya whata raya. Ya le ala umo i le avanoa. Feilo ai foi mana yo tatu tangata me so tangata fai ngaru mana ia nai fofuanga le le ya me se fo la no na malanga mai le fionga le pan mia to filau Absolutely. Certainly. ya te loa le onis e ni si tatu ainga ya e il fa moi tau runga to le man to faʻasoa e le to na male laina o le fionga ia te va o te fionga to filau po to fa ia te vanga esta te vanga. O ia lea ua filifilia e Winston Peters. O vasa mana ia. E fai ma ave fu al New Zealand First isi o mako piko ngu i manrewa. O mako sui kau wala lea taua. O le winga o lau whamatalanga. Malanga le ua mahe ana whaalawi loa. Whaalawi tele. Ia il whailo inga le na fio ma iele te itai o le New Zealand First. Ma whailo i male tunu. Ya ele to nala male la ina le tau fai ngara mantu ko ofia fia ma ko sui fa audioli li le ko e ta tau fo ina ini to sui fa audioli fa penei o sui fo ie o mai mingo fa kasi male community e war kele o ki kai mi ka ko e o sa moasi kengena o sa moasi ai o mai e na o pala langia e pegifiki e la sia ma to wa ai le va tu le video le lunga se uma to play to video le fa mole e iai ia le whaamoemoe o le fionga i le sui whaolioli o sia matu. Ia aore tatou pati o le New Zealand First. Lea e whaia i le aso to na i aso suma lima. Ia, tatou dinner fundraise. Ia, e le toi nama le laina le ia taua. O palalangi ala ke le la ko pockets. Ia, wa fui ngai, wa meo fui o tatou sign, billboards. Tulanga mo whapena, so le ele whai fua e whai fure seling. Ia, ai o le ala lango tatou malawa. Tatou te lango i vang whai episode tau whainga, ele ngata mo le fionga to filau esta tevang. Ai o le tau whainga le fionga wau wasa mana ia. Ia, contact mai le tatou information se le mo so tickets. E le aso to da inda whaleo no. Ia, anga i le vailuanga. O le aso to na isu malimo o kuso. Ia i na i le Manhattan, ia i Dominion Road, ia na ua vaturunga i Mount Roscoe. Lima sutala le ticket, eat all you can, ia i le tatou buffet, ia manisi o tūlanga whapena. Vave whaafso o tai mai, le numero le na o lua tasi, ono tasi valu o whalua. Live band, ia manisi o tūlanga o fianga, ia e lango hai, ia tāpenanga fui. Ko e fa ia mo kupu masinga ya o tatou ia le fa mo le fionga ya ko te tolu ya fa ali do lango ya wa fo ita penanga ya ale tatou sui fa oli polo fa le tatou fo ia tu umor community nei ya le tau ya o mo tatou por kalame any other le final words to filau mo tatou fa mo ai mo te fa ma vai ona va tu le o le video le o sa nga ale fionga le totori final words. Yeah, final words, just to encourage our community, it's important that we have your vote this year in this coming election, Tautai.
Ya, le atau. Ia, ele o se sui whao leo sui mao. Sui mao. Sui whiwhiria. O sui whiwhiria. Sui whiwhiria. A vese sui ma. E ka kaunga i oi. Ia, sui whiwhiria mon rewa. Ia, ora mato whai pule fo ilea. I oi. Ma whai pule lea, le atau a tatou man rewa whaafonga mai le teibire nei. Tatou ia whatasi e lango. Ia, le tamaitai Samoa. Se pālo kari Samoa e ke iloa, ngai rori Samoa e ke le iloa. Eo, ai me se for Samoa fo ile le ke e ke vilia kunga ai kuo kuilo fale. Ngai lor ko inga Samoa fo ile le fa nga ma fa i ora la popo fo so fa makai. Ai pa wanga ke me ke vai. Ai no ko nga no ko ma ko ya. Ia o tau walunga le tatou proclame ne va nga la fiafi. De si fa poponga ia mo le so taiao. Ia, whasisilanga lea titi apa uia te au wha mole mai ruan whasisilanga lea inga fasti la loi Christchurch se mangu e whasea mai se uso ia muri pola ia te au. Ia, whataro whatu i le tātou a inga fast Christchurch le nei aso fau e uina ua tau malulu a ele o tu vale a lofa o Iova i lo o tau soi fua maruia. Fo ia tu ia te ia le vi inga ma le whaavitai e whaavavau lava amene whaatulo watu o te le toe fala oto o te le toe fala oto yo Samoa whainga a ua popo pa ia o Samoa e au wasa mai ia i le vaisa o le tui manua so po ia le whawhao sa wari ai whaalao i pue ua se sopo le manuvale i le whangatia ona o le fia longo puia li ina o le tatou a inga fast Christchurch ia o le tatou fono whaare masina le nau watu ina tuilunga. O le aso sa nei iwa o le masina o au kuso lua firusu maleono i le afa o le lima i le afiafi. Ia, o le tatou le stara masani ma tatou saufanga masani sulta la le masina ia mai se fola le stara mo le tausanga atoa e luas futa la. Ia po o le lima fo i tausanga o le membership o le fast e se lauta la. No foanga masani. E pei ono tau si la fia. Taro sie mo le toilo tau soi fua manuia i le na aso tu poina. Ia, ma le i le lofa malanga leo le tua lofa anga na mo uto uma mai le tatou committee ma le peresitene o le a inga fast Christchurch. So nga ya mori pola ia ma le tau lau malu. Ia o kako whasisilanga na uo mai. Ia, ai tātou taurunga mātou whātou ia i le video nei, share fo le video nei, le fionga i le tōtori, tu filau le tātou sui whaoriori, ia awa le whainga balota a New Zealand, lea toi tolu masina, ona whātau nuina lea. Ai ma le fiafi, mātou whātou, so i fuame manuia. Hello New Zealand and Pacific greetings. Did you know that New Zealand First continues to commit in increasing the minimum wage? This is why you must give New Zealand First your party vote regardless where you live in New Zealand or abroad. In 1997, as part of the coalition agreement with National, then with the Labour coalition agreement in 2005, again in the 2017 Labour coalition agreement, this term with the National-led coalition has continued to increase the minimum wage year on year. In the upcoming New Zealand general election on the 7th of November, we get to decide who runs the country for the next 3 years. If you are 18 years or older, a New Zealand citizen or resident, see the link above to enrol now to vote. The power to choose the next government is with you and me. Otherwise, stop complaining. Feel free to comment below or share what's important to your family. If you live in Manurewa, reach out. I'm happy to catch up for a chat. Thank you for following me as I share my vision for Manurewa and New Zealand First commitment to put New Zealanders first. Keep warm and look out for each other. My name is Esther Tofilau Tevanga, your New Zealand First candidate for Manurewa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailang. O le whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli. E mwhewhana o tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausi eino whale, mo te malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao iei, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iei le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa manenu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le 5 se lau 5 se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa 5 whawha.
Talo for lover, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She got the feeling. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome.
O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua val au i eile atua. E ave e sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama lea i mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua lua fitu fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fea viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le moe ai tautua ina o ile alofa ma le whaamama avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant.